Le si ufoka mantango fie o le tatou au faipese a le tautaya and Blue Wave Finest. Tatou anoi le ingoanga mo ni te mise ia official mo se matu sponsor matu o fai. Ona mau sa o le latou ingoa ai o le ale ingoa wa musuia ia o le nganga o le tuo o ngale la ka ko mo mo ngi kai. Se ufoka mantango fie o le tatou o fai ngā ruenga e pe ona fai to suinga ia o le a tatou follow. E fatini ai le dei tausanga ai me se foi o le amatanga o le la tausanga fa o ngala vale taleni o lo ia lo mafanau ia tu lo foi nisi waswafa ia le no tausi le mai ai o le pese mai le tusi pese le fakasa le pese le na le ali ie le atu ai ia o pese ange inga kako pese umai le primary school ia o nga tulanga lua ia alua ia na teuteuina la vale nisi o tangata pese ia makava isi le tote le faonga but to me te lo le pestale io le ngai le so nga fa ke mu ale fainga e misa le pe masterminding uma master planning me ia ma oscar ia ma le tausala ia ana mana ia fo yo le mo pe pese me yo tangata e la ngona le fa unga le tua ia wa fo ia la musika e mawhai fo i ona usuina i la tone i a kawa. Ia ina ia mua au ina ilo tātou por kalame o le tauta iai. Ia, tauta iai whai waro tātou watano, ina ua se furu mare 2 minuti o te leilei tū lai whā. Tautua wha au o le tautua whai pēa, o le tautua iaso uma. Ia, a le Blue Wave TV. Ia, po le whapupunga o le Blue TV. E oi, ngalu moana. Pea ona wha manino le fionga i purisili. Le fionga i le fui mono i le isia mato por kalabi whai ustato ofisa kuwai fuilea. Le mafua anga na wha ingoa ile nei au onanga o le Blue Wave. Ia po le ngalu moana. Ia a tato wha pupu i tūlanga o le i tūlanga wha whasala launga o le Blue TV. Ia mara nei por kalabi o le tauta iae. Ina ia e manuia whaiva o lo tato tunu o Samoa. E ora tau ono masani a siata mai le motu tele i salafai e i fuyoka ainga i uporu ai tate fia ona o le matai ma le whaasua whaina e pa i o ainga ia fia e tautua oe tautua i le aso ma le aso e tautua le whaatua o ia o le tautua upu ia wa Samoa matalasi ma Samoa le peli ia fatalofa lea i le rei taimi o le fiafi o le aso lulu le nei. Aso suma le luar masina lo na suma le tasi o le teitou sanga lo winga umaloa Novema. Ia o tātou lea o tātou fatapena atu mo te sema. Se o tātou patipatia
ma fa mana tuina le aso wa fa mana tuina e kerisiano uma so ifu ma yelo tato msia maria ya se fakira o kala le or kala le saka uma fa ya te se ma ai ona o mana tuina le la fa ya ko ya nove mara o kala le o le maria yo ne yo na po wa sa wale mea o le sau iluma o le talu telefoma le mala malama o tangata wa tele ai na o yaso nei wa tou sile aso per kirisi masi aso marliu aso foie o aso anga so ifua ma feo la mai o aso anana ai wa tele ale o mai o isi foi tangata ma fa ale au ngaina ia nei aso e isi ele tonu kirisi masi e isi ele karikongu yaso marliu ia tau fai sau ku spa ia sau lea fatu wa te ko la tala ia mai o foi lo la toto mai ma la to mai ya ai e alo lo ma fau tu la foi le levanta to celebrating mai lei ma se sina ola mala ia mai leanga sa ma ku afua le ku ma fa ko ilo loinga isa la eru ke lo kai mai ma le fia mo se ngo sa wa foi kupua ia o te o tawilo ma fo peno vatu sa tawul fa so le ave kirisi kai mor kirisi ma si alanga o le wo ma tu au tatu e ma wa lo sina o nga fo ile ma sina vaenga wa diu ile tel tonu sa u lo ma kwa aken sa nga ya so ia wait tanga tele celebrating Christmas. No, and I'm not saying this against ila o wing all tala o wa ia na wa ma fo fonga. O wing all tala. O le ala se fa sala ale tua fa sala mai ka ko nga fa ilonga Christmas mai ai le laiki wa mali li wa kuisi ku ama nai matua e fa ilonga Christmas ma fa manatur Christmas. O sao le ola fa va karu pele o sao o nga o iso ka ko nga yo mai nifa mai e le yo me fa pau me na Christmas a genuine na o ia lo to fa tu ia ka ke ma fa fo ile le ka ika i sao nga fo ia le li fa online e le ta wa ia te u le a ma le a so ma le a pa wa le me inga ke wa ka ko wo ko si ka mai po vi euro pa wan me nge ke ka ko si ka mai po vi euro pe ka ko o fai se fa toi o me nei na tato na wo fai langi fo lo ngangi si e fa mangu e fa manatu ele ai o la mala ya ngi wala ngo me ko pu ya sala e se ro male tu ai fai me fa pau pa uno ir mala ya ka ko ele ya kiri mangu ia inga ai vengi ai nga fai mori kirisi masi ma fa mangaku nga amaka e o kau nga ngai ka mai mori ni oi o maenga o koe fa ki kelinga ya uma enga le sikau sanga wole nga o rumor fale a so a kor fale ya saule sikau sanga wa umar so or fale so o male ma pala i fa alo wa ke o so o mare street e fa tupu la ya ma mangu tato e pe ara la tara na fai disia wol na o fatu ye le Halloween len ke ngai wa maula ka yo ka la ka ki wa ta mara tu le so te fatu ia happy Halloween mai oi asi o ngai ke ka ko ngui meanga ole simple rio si o loko mama you know it's just the spirit of the moment is ole Halloween le aso ia wa pia ole aso foi le patei manga e maula ufa malo foi le happy Halloween mai sole ke ro o me fa pau meanga o me o ka ko nga fa mo iku yo sawari I waka sawari ina la tala na fa ia chodi wa ai lole ma e fa ai wa lankala fa ma ko yo kusinga ma le no tiru mo lo fali no la trick or treat la sa ngor me trick or treat my no trick or nga mau me no candies no it's you know we can it's blasphemous for so e uma me le sala o kama o va
akula o le mele ia o ia mo wole vanga ngai o le siampingi sa mako kui la kala le ngano ve sa mako kui fe ko ia so ia me ora ko mare e kile nga fer wa i mare uru pumpkin foi dili male mask o fa to mara utala soli wa e ai lo le ma e ingu i mangu yo a inga e kui so no wa uma nga e alu i kokongo fale o a inga a mai umai lo le masukara ki nga i kanga nga wa uma ro ka mai kiki o ai mesu mari e me ya le wa makua e fa ka e mga ka office ka mai ya nga o le kausoro mo le trick or treat ya so ya ai nga uma vai lo e se di wa ma wa me o le ma yo wa kele le me o le suka o ko ia le ufa mai oi langa o me fa ke mongi e le ai fai ufa me o makusi la usai ni luma o makusi la usai ne sanga fe mes kami ke sa ke ponga kan le trick or treat wo le ola ngai fa ko ka ku fa pena ia ai wo ma fono ta fa yatu ono nei vai tau o tatou ia o le vai tau o swinga o le vai tau o le o le tele o le poto wa tupu tele le malama ia isi fo taimi wa faaria le fina ngalo le lei o le tangata ia o umana mau tari tonu pawanga o la ukana e sa o kere ka wale ngo le se brother in loanga arka o le fa makua makfa kamalea e ingu e ala le pia tulo moe le pia o na ele mafai never a time o te vai el tangata lea e tau sopa. Ai ase vanga or kai mi e avelan ka vale ia o ka keni rofa po la fa soa va. Ia e fai atu e fotu anga le si fai fea. Al tangata la ua tau walu vi ko. E o kaunga ku unga me o le pia e. Le anga e le fia Yesu ya oema. O me fa marmolo ama. Ai aka ria se upara indo anga le aka mai. Ya ko ku wo ma ye mai ya to tu wo ma ye on me nga le la ku pu i me wa lu ai lo le fale o ai nga o kala vo ma ku isol mai kai par pala vale pe fa ya ko le la va lo le su kala ki au mai ale o ke ir ko fa ya ku ai sa ungar kala mai oi e o me fa ke mongi ma ia walele malo atu fatalo fatu pa ia masama fainga o le tatou watu no ia ta o to ia le fiso mo na lau ia me se fo io sa moa ia e le to ia faina o le niu mai on le tatou langa o sa o mamalu o pa ia o faalangi langinga fa ta lolo i malai fa tawina io fa ta lolo ai malai na tu ta faitia ma tu ta faitoa ia i to ia o le atunu o le au faitau lolu ia ma le au puputoa ai au mai ia pa ia ma mamalu o Yesu ke riso ia tatou te mili tino ai mo tatou murumuru o foi tatou mori la au fonga ai le fiafi ia awa o le o to e tai ma fasopo mai lo tou soifua ia o sofo iola vai tatou felo ia ilu mo no ia fa malo atu ma fa talo fatu ia ona te tofi le tua o tou tua a lor soifua maruia ma lor langi ma tamama tina ma tua po fele e te sila mai ai ma maua mai ai lo leo a talo fatu asiata mo utou ma lor pale ma lor fatu toa e isi melile na fata lo fa mai ai ma momoli mai e se to finea sister o le taupo sa sister Faye Josephine pa Billy o lo fai malo longa hawa i mon leitai a o lana tautua o i kanata ai sen mai la le ata le o le ma por kala mena na fi le taimi le nei ya momoli to ia la fa malo a big shout out to biggest fans in Pali Morris ia o i talo fai sungal pali ia masiona faritua por masiofo o la e mata por kala mele fa kadi mai le por kala o ngana la maka sa oro ka ko kamare kai mi ngai a la fa tali mal tau tai ai fa tali mai for por kala mena naf
ia fa malo atu te fia vatu na iata nei pe a lafo mai so le oisi ka ngaka ko kongo farisa so le lai faile lo faile lo kuai pu mai e wa mantu ese tatu so le ala pu mai isi ka ngaka va yo e haru se me fu ile kilo ro ai pu me ka ka ku ala ke nga o lo wa ka mane ka godfather nga ke maka fa talofa mo fa malo atu a talofa se uso ya utiu felicita kalolo sa ya fai fo te fa pe atu le matua fenunu i vaure matua fanau ya yuli ya wa fo ile ai le tupu ya pa ia le to tau fa au fangaina ata lo fa te le uso tu lo ya me tau si me no fualo ya me se fo ora ta to mai mo ngai nai si o ta to no i fa ya me to te le lava se o tina ya fa tupu to faiono ya lo mai mo mai uta lo fa te le atu asiata mo oe le tina ya le tina matua ya fa tupu me se fo i o to fine ya e malausen bala to fo i mafutanga ya na to fa fine ya na fanua ma totonga mo ripola ya ma auto uma ole asole nei o to mana to America ole Veterans Day esa o America ole asole nei ole aso fatau ai ia ila to na o fo ino la to wola ile tawa ko se peor ka ko insect day New Zealand ma Australia ai America ole la to veterans I think that's how you call it esa o so meses that's how you call it in America ya o ila donate e au fiai ma ila to fo i o lo soifua ia ai sa fa ma uro la to wola mo la to ele tau tua ina o America ia e se fo i o va i o tau tua wa e kau kua America wa e kau kua fuli lalo langi a koma Pacifica a talo famo o folo fa tua ila e si o uso ia por tamala fionga ia moango tutia ia ina Victorville Joe manguti Joe mal for to aleta ola wa umasa serve uma they are poor veterans or le military por navy navy seal di na America le mafuta mai mo moli atu olo fanga mafa manuyanga yeah that's the one Veterans Day fatalo fatu si uso ya male tautonga ya lotu su a chase tatou yuta mo moli atu olo fanga I still have my waki my silver waki na fa me alofa mai io fa te tele lava talo fa tu ai le to tele o to o malava la sa le le to tu lu mai misal tu langole tato kala file mo moli to io o lo fa o ka ko kele o ila to sai le mirikeli nga mako felo ai ila umalangatu fa pe fo ila se uso ya simanu ya embese se uso ya Filippo le lunga i Alaska totally ya isi onis ngai Victorville ma le ano ya auto uma please forgive me I misio to swafa ya ai satato felo ai ma fa taila to service thank you for your service ya America ya tato fa mamalu ai le fa ngaloina fo I la to ua maliliu ma maudo la to soifua ya taute mana tua pea ole upenga o pili e tautau e whangota. O la ua tautau no la tau upenga, wa ta oto la tau ngā ruenga. Ai whamaile ngoa ipu asiata e tautalaso. O la tau toto na malingi, ma masaa, ma le afu toto. A wale pui pui na o tangata Amerika, pui pui a kuai makangaka o le lalolangi, malo au whakasi, pui pui e toi ma le Pasifika. Ma e o lo o taututu fatasi. Whaaftaila taututua. Kaukua lea lefa ye kaukua sa moa. Me ta ore tautua ftoto. Manga kua e whaka ko kaukua whaavai. Tautua matavela. Tautua upu. Tautua tua vai mari tua lima. Mari tautua ftoto. Whaupopo ilo markasi lea o le tautua ai tau malili. Po le tautua matalilo. Le fai tangata ye tunu I fafo e kaukua ku Samoa. A o le tautua le o le tautua futoto. E se a to e maua. A o le fa wa e tamfa nauma toa. Toa o Samoa. I le tafao taua.
o fe fo ile te mafuta mai e fo ini se ko ngeki mai ke ule mo te tala noa pe ano fa my sincere apologies e le mana tu mo to swafa but o ko we the past the present the retired current and the future soldiers army navy air force marine wani si tato rangers se uso talo fai se uso ya how can I forget mo ausa Tumasevi Bert McKenzie ya tasilia toa o satu paitea tu lowisi o fioanga yo ito le uso yo fai tau i fo i le sao se o matu se tato nu satu paitea manisia o le mau moli atu lo fa malo fa tele ya ilo to wafu a kala ngonge i mene o medicate kulo e yai me o tala they hold some of the most saddest stories in fact ole ngaruenga le por tautua le e yai uma me ka o tala fa no e mafainga maua kala fia ai e tumu i tala fa no ai mai sea o ngi mafukanga kile kala anga taimi o ta fo ila o ngai pesenga ya tele ala no tamaua ai ma ave matu fa mai senga i meu tala me tupu mai nai tama fa na usa mo e Hawaii kukuila e o le kaua ya o le siali to a newly engaged fo le kwa o mga engaged masianga fiance o le ai ngai Samoa ya ratu lola ia ya ai ke walu arwa mo le first deployment ya arwa tu amalwa ya ole serio ya ko inga kala fa pengi ya wa fo yo ka ko le yele o ngaruenga o America wa ka wa le ami e tulo e muri maya ka ko mafo ya New Zealand tulo fo ya le tele o le ami Australia wo ye pate ka ke kala ngolo inga me o ami America le ku mo ka u mafo o ifo ya fo mai ya ilo tato moa le tato wanganga le po le moanga ngana nga e kau ko le ami o lo va mo le fanga ya wa fo itate fai tau watu matulanga fa pena e afo po le ama le au ki uke po le alo fai po mara fanga po au vala au winga fu e fa e kalesia fa le la langi a ko e sau war kol apia o e karu o le ai alu e mo ar fanga ma e alu okay me ale te fa te ia te le yo le America io lai wa ese umo tato vala wina mo tato to finga a ola fa vetai ala o io ke lo ai ka ko wa yang fanga upo sa mo sifu awa e te fa salama e fetu i lo fa sino manga ma fu isia le nga e me fa mangu ye ngai ka ko wele o mau fo i ngai kanga ka yele vangornga pe la vangoya o fo ka ko di se me ko pole e alu ala fa sa o lo wa ile e kere se kai me ko ma ye se ka ko ami ko ki o o America mai sia tunu wa sa war vala au po fair ngai ke enjoy ye la holiday me tu langa uma me pena o sor me ai wa kwa ya o mai wa fa tulu tupu se pa se me mu se me mio mali wo kwa ya it could be the last goodbye. So every farewell, treat te kamaya as your last. Ka vai rau karangoa. Makua ia uongo miri kelia. Ai o te le, te o makua ia uwhawika ia uho wola e hau. Samoa. Ai lima vai inga whamailoa. Asi. Ia o mailoa. Wa e whatura tau whiororo lau ke atu. Ai se ifanga ila o misa ma Australia le au ka ko producer e mo vai que di fialo Ola fakari ka vale e ave le fa pi ola tangio se fa ma vai nga sa o ile le a quero foi e le nginga me fa peng que di fialo fa ko que di fialo ma jo oh, ma.
Wow, ki vasa sa o mare mea. Sili si pala ayola umi ele ai. Sili sanga miro se para ai. Io ele ai. Faftaya tato ya vanoa tau tele militeri. Ya, ole fa malole na male. Faftaya tu mo tato uma ilungo tato wa porkalame. Tato tu marolonga. Tele ropo sa ukot fara. Ai tato tu marolonga a foi mai. Kako akura ia. Se yo wa fe tu ale video le. Ua matua I fausa sangai la messenger. Ia I lantou no lantou send mai le video nei. E winga I se tina o lo faya ye ni sawanga. Tu langa le saisa ino ia. Ma fai ia se faale ma tau ma se faale fefe ma se faale poyo ni so tina. Pe mai al tatou malolo. Ka kol malolo ko mai. So for manuia malangi ma. O lo wingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nail mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou officer e whai ma fisoswani I tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mato ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te mitinga, o le maliu maleoti. Mili mai loa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunginga, o le pele a te oe. Whakasau tai noa, matangi a mosa, I le mōpai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua mātang o fie, ma le la le lei, au le lei. Whafisota I loa, matangi a mosa I le olu o tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma I New Zealand nei. Taimi o le wati lea ua tolu se furu fitu, tolo minu te ona a wa afai nei le te aile afa o le wha. I le tautua wha ua le Blue Wave TV, ma pokalami o le tau te iai. Pero vai atu, a foi mai. Ona wha soala ia I le video lea. Ai le tau tele I o le video lea. Ia au te fia whawhiro I mua ia asia uso matua. Ia le sunga le taua. Manu fui. Ia po Godfather o le suafa ua sili o na lalata ai. Ia tamaiti o tangata uma. Lalata ai I le fatu o le nei tangata. Whamarole, sopo marole le fatoto. Ia, se fumawia rau. Whaasiaka ia whapefoi le mai mo mai a Samoa. O whelava e mo ma karanga foi mai wanga le fiafi. Ia fa fele ia kule ka fia para ka whafkai o kupa ia mo kupa. Kula ka whalpea. Ai te sila fia la ri ato. O aso le la wo loa ngi la le tūlanga mali e lau sunga. Ia. E o aso uma kusa eke apia mai ai o la e ma mausuki mau fusiua.
e te molia mai foi latu ai ngā profession ese. Au O ngei la, for the first time leo o whatu au e sau noa o vai I lau I au sikaili. Ua o vai ai pe ia tata mai a o e fōringo stangata Ave Mariu. Pe ia, Ave Mariu. Ave Kaware Mariu. Ave Kaware Mariu. I oe. Era kalaka iei. Era kalaka iei. Waso ie kausare por lua kon kausare karua. Masaki mau masi uso leo la bea. Le ngā leo ke kau whai aku ai. Masaki mau pick up Mariu. Whai na, tu sa leo ele umala utala, leo te tau I oe. Le nā leo pai maua. Le la kau, e safa mai ai si uso e kia. Pai wha leo o fura ka keo ai, ka keo kongo whale. Ia ke rao, ka miu kere mga oi, whai ia. Ora o ngā ruenga na sa whai le, wai maki kou rua mora bea. Whai Mariu fua ringaringa, si uso fua ringaringa. Ora o ngā ruenga la whai. A wai ako o le Mariu e makua. Ia o ngā o whako whalele e mua. Whai karanganga hoi ngai whakaka makua. A wai ako maka e se maka pika pai Mariu. E rā hiki sore kaka. Tēneti. Ia, ke komo ki ia. Koe ngara kai kere o kengi anga. Agora ele não quer olhar a camisaria. Ele nem cá producer, ele fez uma carreira e ganhou producer. Ele nem ia aos caras falaram para eu foi a companhia. Olha, lá eu te foi melhor. Olha, awala nga wasa ngoya la vea. Shout out to uso. Prestay normal. Ya brother and sister la vea. Ato si sila tanga tale vea ma liu le linga linga. La nga ngo fa ko la pe fa pe fu si ngo wa yi. Ya ko sa ma ke pick up ma liu ya o ka fi fa nga lo nga wa. E kala ko ai foi mo kilo ma liu ese. Ya pick up mai kai Green Lane, pick up mai I Miromoa. Ia pick up mai o le kura I Auckland North Shore. Ma kio foi ai. Ia. E ala ni au wale te sau no la nei tūlanga o au whamatalanga e te o te nia ai la au lai kia pe amariu mai. O hangi au, ia walanga o rewa e te roto e whaia. A kera kai foi ka kera ko e mai pepa e whesiri po la no pari worka kare. Ia ka ba ku ang maliu foi le paswa aba. Ia o ko se pa makavale akere. Ke da be kere whaia ke ra whainga mea. Mo fasi e tangata pe wafia. Wafia, ia po le ver ka vale. Ke whala kai whaka kera koe he mai ia o se skamai ka wele le kiki au ke le o mawa e hoki. Wala son kau mawhanga. E aka se ora mea wa ke o ke gia ka. Uso le mo mo e o ki nyare o ki. E mo ke gia e pai ko ka vale fo ko ke gia ko ka vale. E ko sala pictura la veitua le tirua sa ke ruo fu me ko pictura. Le ke ngofo ake li liu. Eu amei. Sim, olha que. Olha se oha urengi wakau di o kimo so. Tá foi ele fa ver maroki. Que eu apa. Oh, nei, va manuru o tu fa fongara tu. Oh, o ko faru. Ya man ko ma yo kire ele fa pon kulo wa ele ma yo sa fa mi mari wa me ka ko. Ya no mi ngol fa o lu tau fa pe o le tau o ke ka o ko o ke nia ka o ko ya le la nga ki ruma. Ke mo wa ke musu. Wa ke ni ko le po mo ki. Vai wo le ve wa de o ai wa fa bakala ka be ka. Mana tua mai le anta wa o tai mata puliri. Le no fete e makua I paso vui pa wa le o le mea nga ma po le ale ma fanga I fe o ma mafukanga ma vui. Wa fiu e fa o le ole. Te tūlanga foi le o for menga ma ko oi I Australia I bisingi fa ma ia tau se I o le mea le ma fai singa hu va ku le ai fa mo mo fa kai ki le. Ya le lo le varinga fa ia. Ke ro ka ma bu ya la ke ka. Obe a fa boka ke la ka ro ngare no po a fe ma ka po. Ai lai wa ma fola va ila de kongeki ele se la la wa. A to se mai sam. Le nga ma o fa sanga ko ki kiro lo fusiwa o tangata mo mo na tu mai lo ma fo o la vea. O fa pea.
pea mare ia fusi ua drive ai maliu le fa'aloalogia o le nei tagata ioi ia le lau vai ko lo nge fa pea so le me ri so uso pe se maliu pe o le tu langa nei a paura me mo kwa musu sa be la be ke au fa kulo kao o ke fiso so kia o ka penga ngore le ulo le mo le isi lo ngo for fa ai se fa tu langa se taimi fo ile ia mo inga ko fa so i mabui se en ko ka fisidi se taimi i taimi te ro piki mai ngai kanga ka te vai ko ke masang or even your friends or some o kumari umang ma pika po kere masang i okay o isi o inkia o isi o la musulim e va nga samo solo polong super sen ko samo ya risi ba nga ya se la ko a ko ngo mai talo fa ole ama mo lo la me se musulim po musalim ya ko wa esa la ya esa la ala ba ku ya kala ye fa ye yo eu ro ka anga ko pero mari so ko fa ko ya amu salemi wa man tu ala se va ko ka va fu ngare fu ring ai ro ka fi kala kala de la ba ko ala ya la wa ole va enga fa inga tate le fu le godfather ye ole fisidi le o te fia fa tua mana tua wa eva ai ele me ngai loka ma fau ka ilo ai bo kilo ko pu kanga ka uma ai vai pili ko ke amro ma fau se me you've seen something wa o me like fero wa ye pe ya ko pu me ya oi me sire wa ai de mali ore musalemi wa vai de mali ore sainga o konga sa mo pa langi ele mau vangani lo ma fau ta mi se te mira ke ka usami ele ka wa ya kula lo steak ma ka kui e ka vai ko nga foi de pi ka a pia mai foringa ko bunga me ya ma se me pena ke longa se snobo aka koma blama o ko kingo me ka ki mai ya foi go fiario meu eu fa gore ki nga ngai ro ko kingo o kingeri por o kingi ka feo la ai le foi la sa pero ka foi sa ka feo la ka pu ngai palo eu wa sa ros ka masa oh ya sa ros ka ma ku ya malo so fu wa kaulo ka ku fa fe kai wa de va ka so fu mai ya ka fe de ke lo ya ma ro ka le nga fai ya ka ko fa pe ngai ala rai ki ara ne ko urmero ka fa va ai mo ka fa va le ka ka ki wa ya nga wa ya mo singa aka mo o si o ko re ko ke si o le sifio ko fa so man ya ai man ya nei vai ngai ya a wa tau te ya o la tala le la fa ngai la a ke i ke ila walu ai fa pela le wo woki e ba ka ke ri lo ame ko kupu o le asa u kala fa ya le wa o e re ka ma ke ala po ai ai wa e ka kawanga e ko ya lula fa nga e ke ko rua malavea io po o le sa u kana e fai ko ngari ya u pia fa pia o le ko mai ku ade ke de ke io o ka ro fo shows ia ka ko ke io ki vai la ka pa vai ka ko mai ku se ka fa ka po ka ole aso soi fuale nei ole aso soi fuale kasi de kanga le waka ma wai ngo il programa ole songa ya mata ilinga pasi toma ya maro se joanga le lima se furu ma le fa ya ole songa le tete fono o le ainga le fatu tu le tu sa mo tasi il stete au le leo Utah America ole so la so sumar tasi le nei a America o so le usul lokako ai ono olona so fa na sa ora so sumarkas le la no fayat wala afayat pe to sumar tasi wa ngai ya ava ku ye da sunga ke fa ele le u pu yang fa ngai yoki la uno ile di ne ya la ngai se mari uno me fasi mo yo no so fu a popo de tu di sia se ke ya se foi la ko le ka ko Utah ya fa pega foi la ko mai de passa por os club ia marca por calab mangueiro so fo ia fa popo tu ai famurianga sunga le atawa ia pasi
ia e usita ia koko o upu nei o whamanuianga mo ia e usita ia koko e lele iai o na whai au mea ai matulanga ia e to anga e o whatasi maroto o lua i no whanga whaiteli ia rua uli mai te mi uma kere me ke mamra marga kare e rongo mangu o whamanguianga o lea wako e li whapungi mea reanga ia ko anga pi ia bishop ia to ia aro SM Bishop Philo ai fie mo le lo luma ia fa tau mamawa o Bishop Philo e tau fe lo fa tu ala mutu a Bishop Philo ki ele mea tu mau pea mapipi pea ia Bishop Brown ia kaso ia le na mula ulu e pea o ki va kakamari ia ioi ia e tu mau lo lau fonga fia ma lo matata ata ia ngata neona e to yalu le na au te fa mai mo te miera o kirkiti Mama yo o fa manguianga sa o me ava koere ia awani e to yalu le au Snow Boys awa te le iro te mia vese mai o maro to lo maro fa na ai uma le tournament te le e kere kar ia nga ia ka sol ka ai le ai pe ia ai kasi vot ka mi alo lunga ai pe ya alo fatele tu mo le uso le fa ka le ka pese e pese ka mala ko kiki ya o mo ku fa ka pese fo oh ia wala ga le ala ga ia fa pese mala tu mau lo musika ai e tu mau ya na pese lo fa o ni e to ya no ni si fa le fa fifia ya mo le toro fa mo le uso pele fa tai lo to tua fa tai fo lo wanga le me o mala me se fo so stai me mlanga to tatu por clame ya ina tu no e tele alo tua ngalo ile anga le mai tamale le tu fa longa tato anga lotu no fanga na me maule tawa ole tato wa kako fa ke akwa au ke pole mateo mai sitinasia ai ka fa fie mo mo elanga ke ka ko afi ya tele mana o tute va ve mawar fa no ai am tanga program ai ona o lea wa fa talo fa tu sa Mr. Falaima tu ala mo tu mai nai merbon Australia ai o le tala le o te tau fai tole te walanga ta tele ia fea e fai ta tala le miss mana tu o le o mai akua so le pa to sa moari le lo a ko isi men ko puro weekend fa toi fo wana o tala angar to sa mo ia wa pa u fo ia ma u ai le fai no le ai to te ni va yaso ia o te li rope sa mo se no te mai mo le miss sa mo ke le fo o buma kala i le miss pe se ele sa skipa ia maka hoi de i ngai po kala mlaiki ia mare mai ka wa fa kai fo i ka komisa mo fo ia mas fo run up se mo mar ko mo fa la ko mo prices ese mai ia fo yo pe ka singi highlights o kai media ia ona wale si tatou te wi ai ona leo se te wila wale matua la walunga ai le tau walunga nga le te wila i le tau vanga misa mo fa tai o tatou misle o ai le ile swa fosi ka ko mis ia congratulations si to finele wa fe ngai mali ile wa pale mai soti fe ngai mali soti ia fa te le lava ya i yoto mai malau tua ya mo sa mo mo fa tala na pe wo tau sanga e talu na rute ni sa mo ai e ola na fa sa mo malo e to e relate lo na soifuanga na i tatu atu ya ma fa kapenga awa fa mo so le dang sa wai o sa mo ya sa mo ya le la wa pale mai o so se tau vanga i tau sanga te just five tai ile tu lo wa o tele ele mo se tai mi mata le miss to be honest ai ola o fa tai ile tu ona awa ele nga male la inga ya fa ki nga so se mea ai fa tai fo i le committee fa tonu por committee fa foi ile tau lava papali mo tau foi ono sa ya wa umang upu la wo ko la ku mo fai ki onga te do ile isanga ta pena o to ile tua o me fa pengi ile so onga o inisi o ku fu ile pi ka mai ka kama mama muru ngo fie ko farmer fa tanga
e foi faitio ngai le lei e foi faitio ngai le lei o afu ni simia ia fa mai upu e tia ile pongo la ngai tala ia por ma ali wa manongi le lei ia o le tu ala lo fo ile na mo komiti ai mo ri fa ma lo mo fa titele o ia le o pale mai o le tatu suile ele o se mismo se ainga ele o se mismo nga o se makanga ruenga po turisi po ai lava le o fa o le mis mo tato umalo no minga sa mo ka ko misi sin kikira ai ave fo le dei la o mo le ta fa malo tauta ya e le mis litara Jeremiah fa te tele lo tutua done well. yes you've done well you presented us Samoa ma ave o se mitanga mo tato i le Pasifika ma le lolangi fa te tele mo mori fo fa malo ina yo tu me se foi show grandfather le to ina malo lo pensiona manu malo ya Jeremiah ya yo e tu sai o le tapo inga male po le fala e uia ile apulu to fanga tau li o fala e fa te tele lava ya te o le tamama tua sunga to ina pension ya i lauta po inga malau ai ayulinga o alu faiva si o walu ya mboli to fa malo mo fa te tele sanga ya ne ayo le tai mo le misi wa yai fe ngai mali mo yelo pare mai mo yelo tu o la sanga uma ya o faiva le fai ngofie ya e malu o faiva ya ona o le male ila to o la to ngalu fa tasi amu ya foi e ke pale mai de kai mi foi o pale mai fai nga malo e wi o le fast ya al pale mi fo ma mingi ska fo wa o le mtanga ngo tourist la wa ila lo le portfolio le sunga minister pla fionga ya fata sunga ya tu sa mo fata Ryan so new minister hopefully le a ye ni sila sanga le lei e faia ma fa la tele tangata fo ina to tenga lulu fatasi ile tawava meina o tiute ia o tangata fo ye me alo fa le tua fa muele tua lo tu le mai o ila tona le manuia au ata te ese fa mu yanga le ko e ma faina ele manuia nei ia au te lopo o ele si greatest politician le la yai or even entrepreneur business becoming a millionaire ese uma awala yo ngisio la maybe wale taulo fa mo ale a fare kuor fi out o le nga le vele o fai lo mai la ko kalengi mar ko mai mana kamai mana va fango fi mo nga ren fango fi no fai sponsors a company fango fi fo nga mo ya o me fa penga so o exposure le nga ye fa mo fa nga ka la ko le exposure le fa nga fa ro le mo la ko kalengi mo ko mai. Okay, so o le info le tulo fataya na jo va tu le tangata mai runga YouTube. O si tene per ke ngere le misle fatau mai an. Safa na u savaia o ngai savai fa solo mai ya pia fa u le US scholarship mai Australia. Okay. Mana ya? Ko manga ya le. La sanga uma good luck family le tua ya te oe fe ngai mari. O le ata o loa i le tūlanga o le mata upusa o whea tu e fo i mai loa wa whea. Wa whate iau le nei asu, le ata ua. Ina ua o wa se video whapea. Ai ua sili nga whake ia. O le whapea ue le tupu i sa mua nei mea. No utalo a ia o kakala kua nga ua o matamata i video wa sensor mai. No utatalo a ia o la ngona atu le ngangana o se nganga fa Spangiolo se sia kungu ai tangi le loto yo makoi I was so sad tu ai o fa ano noa o wika yes ke lo mai fiese lau ka ngaka yang sentinga mai le video ngi o ka ngwa acknowledge ngi se o to isina no batuala o reaction for mali but ai matele tu le video ilunga. Manina yata. What do you think there when you saw the video? So le pe ongo video nga sen mai ka wa o le video mo wang sau. O kanga kalaku
pelua ku se lo ko o le fia vai ai ko o le fia ko ele malo si lo ko e ki ko nga mera fa pela nga o si lo foi ka mai ka ia mas foi ka mai e ki nga me fa pena nga vai ko fa ngo la vale il mera ka ngo fa uma sa fa la post aquele makmakar video o lo winga la post fo le nga ia ba nga o ka pu le sa o long fo ia le live scam o mau hunt mau se nga live mau hunt ia ma se nga inga fo le inga ia ba ve nga o le ka pu le ma ka fi si sa wanga ko o iskenge ke o so e ku o ke le se fa la ve bo ia ia ke la va ia pola la va se pola se me la nga fa ke ere ka fa ko nga fa nga just let her go ko a fa ia longa inga pe mo li longa inga me fa pe nga e o fa i ko nga me fa pe o mo kwa e fa ia le maka nga a o winga fa kanga ele ola ko ngi mafukanga ia ngi o nga le pa fa ke siango ngo fa ngo fo ia mau ko e ngo papo ni kinde le ia ali mai lu mar kaulanga ya ka ke vai ko nga fa ngai mai le I suruia skara le i suru e ia u yengi mission ngale fo ngale ngoi nga ngu fu ko maunga mameo ele ai se ko nga okay ole atalia ala tu inat mate alo ia le fa la wilo wa mai malo mtanga ngolo leo ai ono le atala ilungo social media o le la o matanga fi tau fa ne footage mo puipuinga o le afafine po le tu fine fo ia ai o la uta o tu malo ta o to atu le latu au mafana wale so ina o le nei mata upu ai le lava tu lunga na o sina ia ma tulanga o le leo o le audio ia me se fo o nai vaenga ia fo tu ina fo ila mai mo ai si lai o le tauna ia fo tu ina lo ai o le kilipi le sa mai le totele ya osina fa e mongale na oleata ole video pena fa ya tue fa ne fulava tu lo ona o puipuinga ai ona inisio o vainga o lo sai o ia ile pou a mea sasa ele si tele loa manino tele le ya to pese lau papa po o se alava na sasa ele si e atangia mai o lo matu o fine ye fa le melea le nga yo inga le ia o le si tina le e ua o le vaenga pito sili na ufa no noa o le fa ngai no le se lo tu lo nga ngana tu ia ile patua po le ke lo por patua po tau au po le u so se mea wo le ke a po le febe ku o se lo o le malesi vaenga o tipo o lo male u se lo o le fainga tai o le mea o le tangi mai mata u o e se utina wa te lo ile o sonkinga mo ai ona o le awenga le tangata fia mapu e tango e ta uloa o e wofefe ia ai po fa pe for kinga ron ko rua po ron anti polala ai fainga tai o le mea o le faia tu fa mole ai faia ai o so mai fo ile tangata lu te vai tunga ia ile video ile se la vea
ai o so mai fa te teleina le tongi mai o le mai sai sai ai le po ai sei fe lolo fo tu lo e ui o le winga lo tala fe lolo e le o fa tanga ina ila tala le fa tu le tele tele ina ai tau wama mai pe anga o se kama le ako ta tu fo ta tu lo ai ta tu e ui e le sa wa ma le fitau ai ama mai lo to o se tama ai talo fai sia tu fine po sia tamai tai po si vitina e ye no matua e ye na ainga e ye na tuangane e yo ngoso e fu isa na fana u pe fa pe fa se fana ai e mo le loto o le tupu le nei mea and she's helpless yeah ai fai ai nei fai nga matanga ai ele o ye se so soangi moia e a te au e te tau o mea ia o whainga nei wha atunu u whainga ngi o whainga wha gangster o whainga fo ingei e malama le iai mea e ta ila tauia le wha ilonga lo la tau waso i Amerika veterans leanga o le whainga ngi wha amili keli o le interrogations o tangata e ave wha pango tā o taua tangata lai te no nofo ma holding informations fo i e iai la tu ai ngā whainga nei a o whainga ia e mafua na mafa asoa tu leanga o whainga ia e le ka lia ia Samoa ngi mea o le ave wha malosi ave wha pango tā ave wha tangata o taua o a umaku ai ngā ave sai ai sasa lesi ai kakui leisi ma fai ai winga a o tina ia e tai mua i le whaingo le mea lea aka e se o lima ko se ya ko morkingo o kakaringa poele aka ele se kaka fefe foli le pape o anga po pape fefe i va venga o kakare poele aka pe foli ngam o le pato team le o la ko foi el mele o ai lava le la faturo tala o ai lava o tatou e fai mai there's two sides of the story mele I disagree with you no excuse le o fa sa wera pe ete pe o se fans mai al pe nga o so mai fa di me so mga if I were you ave ser nga kala molo mutu molo mafu fa that's wrong mai mo ko fa ngoa a oska ka kirsiang o oska ka ke fanyo ko fingo se ro ai e tau tala fa pe e two side of the story ele lopo angi mer fingo fai no that's wrong esa lo tala li ato ele avakua ya oe se fa kanganga ke fai ai fa pengi me fa pe se kanga e mo ko ai no excuse so tatou la le to te tau mai to 2 cents manga mea sili ko se fiolo 2 cents tu lo leanga na ole Sofia o manato tangata longo winge ke fia a o sau kamala po angi de ang o sau kama o ele ke karango mai ko mengi me fa pele o fa po alang i leanga o sau kama ma me fai po sanga ngofo nga kangi o le wa mata no tau vavala o lo fo le mu lea wa ka o ko mal informations but like I see I will respect the investigation a leo yeah tatie lo leo ala o mai lo umarmu o mai lo fo ile mafuanga o ia kanga kalea io e wai e atangi o stinamo polo a ora ofisiringa le fokia o ele ke kau ko mengi me fa mai two side of the story ele lo po anga me picture po sau kamale po ole lava male lava ngionga sisi ile lava maronga ko alua kasian me fai a wale me fai fa fo ile kinki meng sawa yeah to dia o upunga o io o upunga o sing o momolinga o mengi fai ponga pa fa pen fai poipo ali ato mangingo yo upor kamar kai me fai ponga me ole u ka ngo fara o kele io mangingo yor kai me fo ai io fo ai loa ma fa yakur kala long al kamalo ai ia o kama fa poipo lo wa fingelea avaku mo lo roko akwa
ai ai si uinga o kala e mo i fatala sua isi te ai langa mo a walu ele ko manga o ia whatsoever ko fa fo ia langa ye ronga ainga e yo makua ole kau ke ngofo le lalo langi e kumu yanga masese oi kau ke le o le prakaiso kau ke le o le lalo langi o nganga kau ke le o i fea sisi pangeka ole tatou te le o langa ma le soifuanga ma le lau ele ku savari kau kala va ai ma me uma se e ke si yango so skaimi a orfesili ku kasi e ongo sai ai fa pea e ongo sai ai fa e ongo ka ku ye ma o ki le uru fa pea ya kali ale ka ye le rofa le ku mi ronga loko e oi po le a ma le ala tala le ngai yo se ka ku lo le to fa uma ka fanga po le a ma le alfa mai se ku lo e fai ka kala e fa ku pu vevesi e fai afea ka ko karango ai me fa la wekeli a vai o angi ni se o se kinga po se kama fo i fai se mau polo ua ma nga ma se mo kupu nga me o kupu o le fesidi e ya ke o se fa kanga nga ke fai er kura fo o se kura fo sa e makua sa ele ma fai nga e ya se kau kulo se kau fe lo foi or ko alua sa or kenge po le tau tu ai foi nai foi o sa ola kulo wa le ngana ele fa pe fu ka ki fa ku la ngai fai uma ka ko makua o sa ola le mea le fasi fa pe ai le fasi kanga au wala ku ai ia le fofinge ai uma nga ese kanga ka ye fasi o le lau si ku makanga la ko mero fa le wo lo ma la langi me sa le ka lo sa ka ngo fa sanga i makengi fa se la ko kala fa ia lo ngai ai bele wo ngi ya ha nga ka wo le a le la makanga i lo ngu lo la inga i lo ka le si i lo a inga ka se ke le se me ka fa va de fa pe o ka e so ta fa noa masoka ika ongia o te le loa no vai atu te le lopo te ainga pe o ke le ainga le a kawar kengelea le ai se fe au kasi e sanga fai ai fapea o fainga ia o fainga fa kengi fainga ia kanga kala ko ke fa nga inga mo fala au fa sainga ma me o skaidia fai le au cartel fo i Mexico fai Colombia fai America fai ioi le o sau kengi ang sila me uma o skaidia sainga Asia makaukia a fa pe na eru ese mai mare ainga o sifi mea wa fa penga ko e maua kuro oi ainga eru faingi kala le ainga makula ga uma la lau le ainga wa yo ke ro ayo o vainga uma ia le uma tua o tutu o kinga a ko la fo se kinga e ko fa makala mai e ko fa mo se ko in ballet ya service nga len ko fai le anga o te fai atu lo talo te fo o ke fia fa soa li a taua i le kāua o le upule o Paulo leanga o le upulea o le upulea e kolosia le lenga o le avea o e makangaka esi ai e uru fale aku e vea o e makangaka o le ainga o le upulea o le faya va ma le nofo tani i lengi upuleanga ioi a upu ia e ko usawa ia oi or kanga ka faya ai e fa nga loa le ngana o se Paulo o nga e uru fale lo lea i le kulanga o or kanga ka le ainga wa ngongo wa vaku kong le ko ka se oi le ala le na ma fuai le moa fitalinga le atunu e fai i mea ngei o fai a vā mangofokangi o ko wongi o mako Paulo mani o matou
whaamalo malunga. E oi. Ongi o mākou ngawha, ngā sausau sema, ongi o mātou ngawha malo. Ole Paulo, eke le malu se la, eke le malu se kimu. Ai mafua nga whao ngā e sa moa le upu Paulo. Le anga e le fua kia i le kimu, o le kimu a ko wanga e whao ngā e sa moa o wanga o wha mangui yanga. Ai ua whao ngā inga le Paulo. E kua i ai le a asa ma le vevela o le la. Le aran ngai a lenga whamai. Se o kou o mako wha maru. I le kimu. Le ai. Yanga ese le ku loko o Samoa e whao ngā i le kimu ia, i le wha maru, langa o le kimu. E kau ke avea o wanga o wha mangu yanga. E oi, langa o le vai o le ola. A ua ukango e kakala aku. O so se fisoso nginga lea wha leanga nuu. Ia mangingo ai ma ave loloko ai le wha nganga o rupule. Ai ua whao ngā e kula koa, mara upupu koa, ma kua a ua whailangi o la kufolonga. Le whao ngā inga o le la, mare a asa o le la. E whaakusa i ai a Paolo ngia se mea, o se mea ka kou ke mapu i ai, ma suru whanga i ai. Malu i ai. Malu. Kau ngu mare kara le lei. Sau ma o ngā Yesu kuspa ia. Whamai o oe o lo makoua. Malu a papa. Mai. Mākou ke mapu i Paolo o a au. Ai ka kou ie. Ka lo fai. Ka lo fai wale ingi Paolo, wale maru. Ia. Ka oko aku i leo leo. Ai talofa. Ka alofa si e kofingi. O lau te talo i le tua. A whai o wha afofonga mai lea fiafile nei a inga o le teine lea post ma fine lea. O le mata talo ma le a taua ma le prokalame. Ia fale le fale o le tua o tufinga ngalo. E le whaingo fie. Ai ia ko a pere kai. E le ia se mawhainga ka kou surufanga ia i kaimi whainga ka whapengei. Leanga o au o mātua whanau. O pēlenga mamamae a inga. A o me whapengei e aua i le masa o le kokokuloua. Ai o le whaasoa ma le iau ngani a le tātou porkalame lewa o mai ai le tātou video. Ia, o le tu umumusu fo i le lungo le porkalame. Ia, laua mau o to finangalo. Awangi i laua mau kaua. A wasalauta. Ia tonu pia tai. Whaailoa i tangata nei. Le makau kia o ke liso ngai ola i kukongo kou ainga. Ia. Whaailoa i tangata nei ma whaasusulu iai. Le ke leo le akua o lo kou ngofo moko. Mai. Ia. Ola unga sosoangi le atu. Ia, orka whaukuanga ngā marka sosoaku ngai ai kau. Ame sea wako hui sa whakongunga le. E kulanga le ia. Ambasi ainga po o le. Lo ki tiro mai mai fo mai mo ko na me fa peni so no ko hoki al ia fa fa yo le wa sa ho asiaka a se vai maru ai na ia a me fo lo fa manga al me si lo voi au le on menga si ni ka wo ke lo voi au le wo ba be mo so so inga ke wo fa so a ko mo querer mo ka Ia. Lena. Pe na usau no atu fo ni fa mam la mai kuak. Ave or kula fongo yo fa fa man manga. ia Io. Ave tu la fongo yo fa man manga. Te ro afa ina pa was fa man manga atonu e te walu tau pi tau mamai nai loto tangata.
o sko nga me fuile le ngoki e se sirkengi ia aneto tulowa o ta tu tio e me sa ai se vanga nga me se fa mara ma fuile le nga kangor kengi le fa sioki se sio ai kulo lava ngana ia pole a o se upu fuile le ngai me o nga oi o me a tulo ka ko re ma ki fa so nga oi me ko kingo faika wa Eli tulowa ia ai tati ai i malo le mata upu ia o to fu ile sa sheinga manga ia le wa vatu lungo program fatai I don't know who filmed this mala intention e fo lingo ka kala wa nga la vale ai o film stanga te disagree le mele mai le tete ia mai lungo what do you think ole binga a ta urunga le ta faso man to mai le lava ko foi la kala ile filming ole ni foi le ngofo akosio nga finge fai fafo ia tolo le ale na mau banka ko wanda uma fo a wondering po ainga ale mo mai ole usolo no tolo ia lono winga nga pu kinkiki malonga mau kingoa ele fia mere fai ia ole foi la o te ma fau pe ole motive foi le arka nga kalenga pu ia se expose le mele wala nga foi anga fa pe o ke ro anga loko ia e loto foi le mele le ato ia nga nge video le mai pe ia kasi wa e depende lava por fefe la ko ainga por manga fai lo le mele ngoro lo fole is kama is kinga si sa ko por fa bla ia o menga ka ke lo ia talo sia ora mafuanga le na laina mana pue ia por menga o fu pue send lo se jiwe mi kai fainga ia fa pe o fainga fa o sama ma fainga fa Taliban ia ma fa la fore va ngale le va ngale ngi le isala e rum parski ngar kami o yo ole au ISIS ia le la wa fa ku hai wa a mai kan kai lung ia o si va ngala na sir fa no te lo tu ilea va ngau tu dai mai ma wa sir fa o ku ia tino o hanga nei le atu o te fatu o whaatupula ia nei mea maka uki e kongor ka kua o whaakau poe uma o langa ka kama ma nei mea o tūlai mai me sing whainka hoi wa ko ki ngā pēra o ka mai ka imu e ko pole whaabla ia rena hei tātou tūtuli me tai lapo whetua ia ili ma tā upulea ia rafo tuatu ia ao o leo la fu failo mai o la ua se fena ia la ua avatule tinalea i se no fuanga foi le mo surfa inga matulanga fa pena ia ase mengi ngai ka update o le tulanga ngai fa msingoka ia wa o sia umta upu le na fa manino na fia to faile remention le vasfo ai sim ta upu tultuli me na fileto o pawale mka upu le nga ko e leo ko fa ko mai o le su fo le por kangia le chapipi ia mka upu le mako fo le ka ko le ke ko fo le kangia ala meko fa sanga ia tolupe ia i me lava ngai fa ko singa fenga paloka o nga kali mai la ia le ko lupe fo le anga fo i moli anga fasanga ia lameko sila mo le lua mo le anga masalo se ku lalo le ku valo ma se la wo fe ka inga ia wa kase lo la wa ave ku ka u ai o le falo ngoku la o ku le wa ka fu ia pe for ka mai ka falo ngoku la ku le wa ave ku le ia le kangia alameko le la nga manga lo la e whaanga le pāki e whaakamunga se mori anga o se mga apula la o keiloa sa wa la kokar konga e mo ile mga apula o anga nga fila nga ba ia ile whamsingo sili le kangira le ma le sa mise le nga wako le loia le o le misio ia nga ba la pula ia yung sa polo ia ma mero ma precious ya ku lunga bench e kala ko ai ka fo le wa ale ya ku mal fa ku nga la o yungi le la sa polu le af ku mo ku loma fa me yo se ka yo lunga ya wa kala nga ya kala nga fam singo ma loia a mai lo le mal fa unga le al fam singo
ia ai umakaia a ngafi wa kaungu koe wa bako le misio se submission o le mafuanga kakau mangi mea kakau e kakau enga involve le JPP fa psikonga le ai e kakau la o ngafi na ngate lainga a kongo uma fai wa le fai ro winga o le anga anga ko akura le fa masingo o ngei le fa ingo la so ngei wa kakau ai nga baku ia le kali a funga a yung sa polo ma mero ma precious i funga ngi kangi la le fa wa baku e le misio le nga ko fa uma ngafi o nga fai lo la nga fa uma kaya o kaya la le fa la fa uma ia e fu la vai i mafu anga kau o lo baku le lo ia la ku le pa ma le JPP ia ka la ia ele a se alo ma fa pula nginga ko sa la ke kari fa common sense wi a ko fa pera fo asiaka ele fe kaui e mo ko ale fe kaui lava on me mo la ke mai ka wa ku i kale ka mai na mai JPP la ko ia ele ngi fa ma ngingo se kupenga ave o fa mo kalanga al hia sei ia o fa mo kalanga me ia nga ia e ka ke le lo foi po ai ia le se fukange se mo mau ko le JPP e mo mo ka pula o finga wa fukange sa porula ko le akimena sa por e le ka kaunga afia fua le paki e mo ka pula le fa kumalo mal vala vo sui foi pula la ko ia la finko la akimena lenga ku lunga sa por ia le la e ka kong foi ole ele ia mai se kala a mero ma precious a kong e kai ku safinga ngalo o lo ia le a funga ke ko lupe ma lo ia kuilomba wa me bali ele ma ai kuilomba me se sila le ia tawa na rula utama isu nga na fina wata avatua me ta upulea I've so ta mai sta sio mori mau fa to ina ai ole mori mau fo ile fa to ina le ia ma va la tele sotanga ma le tangata le ai tutonu o le vaenga le HRPP le ai e fa o yel tangi o le whamtalanga la lana au mai moni lava tusa e pea tangia mai na whaalongo le tangata lea pe inga whaalongo e se kala whaapenganga whai mai i kuiloma le kaimi lea matanga ai le i whaian malienga pe inga o se kala nga whaalongo ai o le whailaua maua whawhatala na tau whaisi whete na inga lava le HRPP langa hele ifia mga organ kale halo mori mau tangata le pe your key witness o le mau mai fa metalanga ele o mana o ya lo mori mau langa o lainga ke iloa le kua paka kua ia mea ele iva ai se la wafi ele iva ai se ri siki o se la wafi nga o kala ko nga mela le tu fato pe o ka ua e mafayang o lako fo ke amisa ma oscar le a mafka ka ya tole mai va mara ka mo le ya ka wa mai le ya ka wa a ula ku ke mori mau ya yele mele mo lo sfuru afi ai mo mai it's just emotions fo ngale la pe wo ka kango tu sa e kangia mai fa pe ngar mele alu lo le or kanga kale ka uloi o yang kama HRPP le la vea mai ai ma fa le ku se HRPP wa pe kasi nga kanga kare ku ma lo sel mele alu lo fa makala ye le la un ai ma lo se ya le or kanga kare fa ka ko lo la fermele nga ko nga ka o ya o nga ka va apa ya ko le sa wa or ngala wa le mo mai fa tala o to e musu nga ka fiu ka wanga a o le fiaru kanga kare la nga pe nga ongi pe o foi le wana oni tala le vai male usunga a le o fa le o ai foi ko ko e fa lave o le me piko ile anga me le e tu lo la tala le o le la aseta ile presence e ala wai pa ki e sao ko kongo me ia pe afa isa ele sa on fa me musu su o so pa ki ko sa ole fa ka inga le pe afa pe o fe ku ye me lo no winga ele e so o ma le si fa inga paro kali akawa ele ko mo mi fu ale alu sui bo su ko pa ki wa ko sila la ile le hanga o mere la ogi musu su o so pa ki e o so pa ki onga ole mamang ku ole ala var ku pa ku ole tau te fa tata ai a sau alu ngai so ka ngor va kele Samoa ai fa o ar melia ma ko lau ma su e ma ko mo mau ma uma enga o fero ku pa ku
e seti i le presence e seti i kusa e fakulanga i le si fa vai fo mongi keise so lumanga a wa foi la nga musua o su e o le bu fai ka ko malienga o ngor ka ko le kumalo le o ka mali la ko aveia u kua ai fa wa o e se i umongi ai nga vai mai ya o pa ki wa fai le melia filosofi mai lo mai o ia ai musu fai le la ma ko fai a ola ofisili la o ke fisili no ko o mai le fa le anga ma vale le ko ko ngor u mari ku malo ko e o ko ku malo mar ko pa ki pe kesa po le fast po fielo ai va yar fo ga va or ma ko ku malo ma le pe fo ma o ma kai ko ngor ma o le ala na le na fa yat o le mantua le fe taui ma le make sense o i ko inga me o tau sila sa mo le mele le na wai to ina wa o makala o kala ia le fa mai o a umaro a o mea kongwa ia le nga ko inga ko le epa ia sao longa lima ko kongo me ngi a foi sa mo e le se la tala lu tuvet a foi o yanga nga wala va sa oe eli mama ngore sianga kula fongo ka ngale lima sa I must reside in Samoa sa umangi o nga mea umaya wa foi wa sila fia o le kele a o e o lo fa sa o mai o lo ngofo ma mea singa man mara malama le ku o ila ko ainga o le o fai mai fa fo sa iringa manguia ai fo ia kula vai sa mo i kai mo fa masingonga ai musuai no folo manao e langa le usau mai fa for kele o ngai kanga ka fa sa o ainga mai o lo mara malama mai ai manga o lo ekipi moku a ere ngofo i sa mo ele mfainga e urukala sa fa masingonga mai nga mea o le ala nga fe au i mea ia ainga ele se fe au skula e pai mea faro ko i fale ainga le foi la o le mea lea o le tau mafai e au wa i ilo na lima u o mea e manga au wa foi la nga umma e a whakaika inga e successful le mea lea wa o finga unga ngei e fai ai le mea e le leo forasanga alo ia makulanga e whaamaria inga e sa fai e whamasing alu la so ka ngor va kele ai uma enga e sau e rule in favor le ilanga mele fai ko ki sir fiela sa mo o le a fa wa ya le HPP le ala life o me ai kumalo pe ko mo re ngor kala le fa ia ila o mai ka waku asiaka Sao Paulo Mero Precious versus Lemisio ili kai malo ala o fa klo kale li fa unga le fa psin sit kaya ale na tonu e tau to wa langa o langa o maua ko finga familia mateo mautit fa soa matala noa au ili maka o puma vatu enko ese o le fisiri le mafau o fisiri ku kasi e kala fe aunga le ai ya fua o le paki ingi fa masingonga se kumalo suyo le kumalo fa por kiki o fisiri e fe kaupi e kasi are kadi ale ai lava mase kongeki fo ile le fa e ke paroka o le kumalo le mind your own business pawaranga yo fegi me ko kere i paroka ya fale aridi ko kere le skala ya fale aridi le si me maka ukia le ele skala pa ki fale aridi foi lo que fa ku oh my goodness le ilis o kanga kai wo ku sa te fully outsiders pe fua mai ama sila mai le ata o mele ku sa o aku kanga ka ese a vaku le la ko ko fam singonga il sua fale a kawa ai le kingo le koko le ivi le paule ango le ma se me o ila valava o fuele pa i le na o aku fo mai ia langa sa mako karangoa mai ole a fisili mari so kanga e ku sa pe ko ke fa pe mai onga o le kanga kala sa ka mo ila no le ole fa malu ale HPP ar fisili o ko le sikala i o ile ku malo le anga e malo si aku le fa masingonga ale ku malo sui o le ku malo maka ukia le tu ainga fa tu mata utia le tu ainga tom aro fek fo ile atu ku so il fa fenga kar ko inga ilana leta lia o to ilalo ua matua I
pous o mama ia ilunga le angoa i o saikolosi e kamisolo ai. Sao le ia. Ai la le o tau sila sa moa. A le o sila o matou va ai. Le ua ea whamsingonga. Ai saunga. Wa le longa se ai vai nei se tatou le ataua. E se ngaman mele lo i lo fatu sai na tulo le fale o tutulu. Fai aku le a puru ia wa makofenga ngai ia ka kia la fale o walanga o lau a fale apa kukulu fa mau wa puru kamu le me ka pupungi ku ai Puru le. ai sisinga ele fa mau wa sisinga fa tu fa ngal tangata Ka le bala mai. Ba pe mai la wa la ko le siki o ti posse le se la wa fe. Ya ibe ko so pe mo le siki se la wa fe. It's a personal choice. Le bala va fai pure la ko ya e dei mo se ve ka fo ka fie pati. Me ofo ko la o ke ofo ai ko pure me ka ya. E matua ofo hoilo o loto. Ile nei tangata le sa ungi le fai me ngai fo ka lo. E ka ko se so ka wa ka o le fai le e lo le e fa po sili sa pe se ali cha Tarsia se tatou le va va como le msio. tatou va ai ia tau foi mana ia foi ai so submission ali ku malo. Ari fai puli. E se mai ia tu lo mai tu lo. Va ko foi. Wa tasina va nga wa o so ku rol paki. E fe punga mai lo mari ku malo. La ko fe au. Albe la nga o ya. Va tu. Tau foi lo ia. Ona tapa lo ma submission ali ima fai puli e o mai lango wa mana tua ona o tala ia le o fai e le sui pare bia ma ku loma. Le ua umanga kardia le finga ngalo i ku malo. A faila e batu upuna ai le tel tonu. E saulo foi con koi solo mai fale a didi kongor fulfums. E fa no foi pa pele ku fa kasi ku lo ma ni cha pipi. Pa pele ku fa kasi. Ai ha ku lo. Le la ku sa ye la ki e me. O yo e man tu le te tu lo mai. Ya. E fe o la pe ang fa pe o le e matua i o pongi le lei e tu lo male le tu langa o le mana o ngore cha pipi. Le ke foi ku lo. O ka ko vai la tato ia nei me e mai lava ai o aku lava. O to mana tua ia tala na stasina o le le tala no e tia o mele na tu ile o i o mo to le ar malo le o fa le ke le o fa kala e pa inga ke ngi nga o i be fo male le ngai nga fa. E ke mai ai le i lu mai le fa ai ar wa ku wa wa ma sangi tanga tai le force 5 for me. Wa ma sangi ai A fa ya pele ai a lua. Ma sangi ai le tu inga tu langa e ia ona fo ile le e tanga tana fa matalanga ia tia uli tala le o to e mana tua o le tanga tana fa matala ia uli tala le fa mai e ile fale o loa ila e sai se fale o loa i vaitele o inga oh yes I remember now o te te ulun so fa lo foi pising sa fa nganga samo lo Australia eu se fale o loa e sa ina i vaitele pe ele mamau e mana me ele fale o tanga tale o limong ai la somehow ye se me na tupuna ele i loa ele tanga tale o limong ile la fale fa puli ai na watu wa o kengia le fale o loa le ma fai ei po la koiloa o la koiloa kanga kale ai au fai aku e se i la senga se ia me fa pena fa pupura fa mtalang ia wole ko ia ile pisingi se singa ai bo uma wole to ia au ke langu fasi levan fa mtala se wole ta ai e ko ngeki le ia isiva awo a koli maken la o ma fu no mana tuina ole unga lu ke ko ku ai le power a piu se kanga kangi you know they use the word o kanga ka o ma ko do you know who I am yeah ke ma ke lo ko e ke ma la ai fa nga lo nga kai mi nga lai ku re chapi yeah iyo ia wole to yisi pisini se sina ai pe ia wole to ia correct me if I'm wrong
a ua mafua no mana tua vavele te mile nei ona ole pawa le alenga wa misi wa Dave Mestes wa misi er vanga ka ko vai sia ka le mea nga i ko i ngai ai le pa ua ele ka sui ke le mea aua fai uma lava mea i ngai fai ngofia nga kango iai sawa o le al balo pare mia fo kalai o pare fo masingo o mkanga runga ese ia masalo ke mi ai pe fast food ala ku maule le fast ar ko kero ka runga la lava i ko i oke aka isi kai viva ma hori asia ka masalo a fa per ke mi le ku le mai ku nga fa penge wole se waki fo le waki fo le banko fa penge wole se waki a o ku nga fa ka ke le a ku le o ngai o ku le ma fa so Malaysia wo e au mau Wellington ni sai se vai te mina o i Samoa ma avesanga investor o te fa so atu nei tala lai lau te io inga le lei ma fa longo le mai o le wo lo le menga na ola i Samoa a pal mia sunga tulepa mingiska o fatoanga ia lopo le mai ya sau mai la tala sia wole na ola malana investor o tangata milionea e mai Asia na ole fa no ta inga ole investor le na o ya tu le pa e fia mana ole te malo saina e na te fausia se falia ta like sole skakis e faia ya le tuna i Samoa matulanga ai makeki la mau avel makeki fafo na ole ya tu la epa fa mai lo e tu la epa ya o ya mingskar ke minga ya le fe over po te lo la o fafo o fafo ma te mini nei la trying to remember mele o fetu ha mai le tala ina o atu okay mai loa ma mai fasino loa tu al mele faria le ke mingi ma fasingo le anduanga ingo le li fuanga ngai ku or fale por ngu me fa pena fasino ye nga le no fuanga a okay me uma ole afa ye nga ole ako ku nga e fa ya makaile just something to start with mai le sia wo samo ai makekingo sa va iyo ai te ufa mai lole masia uso ia umarola ia fa ko mai le akula pa mero ko inga ia o kako faile pisela ko tina foi le faiskasio o fale ainga hotel ngai kai songi la le ta u foi le ia mai ela kula malanga investor sole la ku la fo master mai limo le po la wai hainga yai man mingi ska fa ko anga kai minga ma atu rola ia pese celebration foi le longo winga fo ringa mai o lewa mai atu ala ia la to feilo pa war me ngo fia ilo ngo fia fa longo po le atonu me le la ta o toile ai fe melitala anga i fo la bori e fai markala ia vai fai le sainga se ngo milion ngai ki vier ko inga fai ngo filo lo meu Masih le ako ia masih singa ngo milion ai fai sainga ele parece ki vier ko inga o mai nga sia wolea ia po le uso fo ilanga murmuriane o mafaso murmuriane o loa mate tau o manga fai sava langa sa ai fa mai nga kau fa mai o sainga pe o kau o kau ka pe nga sainga la agree mele ayo mo fa matala nei me o le wa ka pe nga wa agree le sainga fo le pe la ai fa lo ye ma sia wolea no ka o me to ese mai al pona pa o mena la fia o pe uma me inu o pakide ma me uma o ese lo la iyo o ese fa mena fai o le amanaki o ese lo mala o mai ya sa lo fai langa i langa bo isi milio nge langa wo
No, don't you ever do that. Awange I lengi tio le leila ko inga. O le alu winga ora utala le utitau mo fai fa me tala. And there's more and more stories. Winga le tete fai atu sa mo. Le ala fo ilea ua matua ilo utalitonunga. Ua matua I whainga tā yana talia le to ilalo. Because o meo fa entitlement o fa manguyanga o la piki o a mea came with the authority and the power. It comes with your portfolios pe a fai o like ku ai mesiala pe a fa pe o makua master ka kare ka ia mea. E de afa pe foi le fakari se fongo ya le kapeke ka pe fakari se present ya ngai fa kula fa ro markai kai minga ya ma fa so ma se wo lai makua ifa mai asiata. I told my friend investor, no, don't let's just wait for the right time. Foi sa nga ka malo ai se va eva ai de manga ngai ya ngai va ngoa ka misi de va ngoa mangu ola fia se lau ka ngaka le whenga ruenga wharia wengi fu fight ka ko competition ma kulo arma ngai nga arma keki pengi fight tu na ka ko kele nga ruenga ai va ai ka ko ai filo ia enga ai sa ungar kala vai kivi mo muar ko inga upuia ai sa ungar kivi foi se lau wafi ai sa ungar kivi ongo milionga. Oh my good boy. E maua mai le tau te ia e me ia. Leanga tau te sila fia. Lai maka mai ka ngaka masa maarianga le lei. O ta ngata ia. Sa nau e o aku e sasa aku wha manguyanga. E ala e ingi vesi kongo sa moa. Ai sa fai soro ai kou korospisi. Sa fai solo ai kou la piki. Eli solo ai kou aulo. E ia la kanga o aku pala la si ma fall for it. E ia foi la kanga lea la ia fa afeka I kele o kele fa ilo le ngosi oso. Lai mata ai mo mai. Ioi, pa wo manatu fo. Anga o lea aka ki va ia kunga e o mai karango mai pengi a ngelu. Pengi kanga kai sa o pese a vania pinka pe e rap mai pe e fuia ko se kalango mai pe o tsaka tamatua ato ma moni ma sao a o leo te nofo ma le ango ai kele investors ma onisi now investors ma le ango ai I do believe o le ato e fo ia tu Samoa e to e fa sanga I sa o marfainga malo e alofa mongi la ku anga se be kausa ka ko inga ye fai fale investors I kakai e firma investor ku Samoa so le fa pengi kwa kelo ngi me Samoa so na wango hotel sa karangoinga awango ye menga fale ya me fa pena ne va se me ka karoila la nga e le menga hold back investors so nga le mo mo ki kilometer kupele mga mia ya okay le nga wa ale fokingo fokwa foriska ka fai me ma tu le atawa e ni de ka ko me e ni aso falaile nei ala tu fa o tatu fa so ma le sunga le minister revenue ole afa pa falaile fa lo te le ngole simata o pula le atawa ole ata fa popo ngol tatu fa so ma le minister o tupe mo ai ole fa ka ua le ai vengi ngi usila le ango ai ole invest po foi langa e uma enga ole le o tangata investors e watu e fai au nanga te tauna tau ngofi e te tauna tau ngofi atu ngai lole e wai le mfenga ko mangi o nganga ka ku ngai lo me mfai no fai le malo they have to beat prices ma me uma fa pena o lo operate le malo e mfona la tu I for the long term me mangi ai ko mo le ku ya ole mele ngang le man kako vai ka ku karonga kama se fai foi ministra
e fa fo isi miska le fa bela tatu fatu na o limo io la ko vanga le e so se si ai o ngorkanga ka pe orkanga ka le sa unga wa e fa mai e se mingiska o lo po ona la to felo ai no mai an fere mtule a vilo la o ya lo po ya o tu lo la ia fa mata i me i kai le wafu mga ku me o mai ono possibility fa yel me le ia fa i u le pese dina funga le celebrate le mele ala melanga ngo ko ilo ai foi mai le tala si o sole asiata o e sola lo inkalisi ai sa ngo fa lo ngo ko ai ka mare u bola mua e foi ar ka mare le di fa tio li ai fa mai ki vier ko inga se ngo 6 meals ya o masangi ko pe kere kamai foi lang au telo ayo le winga na fa mai I'm a $1 million man non ko ko par mengi ma to te biton wana ke minga lai foi mingi skaro po o ma nga fa ye kala nga ko inga e po ke mi o mai o yo le $1 million man ke le nga kupe ma me uma ya o tato vai la ya o nei vai nga na e mo le sila fia si o tato atu e fa fe kai vai le lo fa le tu le to we fa tu la tala le nei mana ia foi ia si mato leadership le pona mai al tato o le fa ka wa inga o le melea o le fa vai il fa ke siango ai fa le fa vai o tato o tunu e fa vai ile atua Samoa o aku mari ko masu ya nga fangua ai fa mai le kengi o le ala kaua o e kari mari ko fo e kari ilangi se ao o lou malo ngai lo ale le nga fangua o mai le kai mie e o mai la ko ia sa fa makua ka nga lo nga fangua o ya ko sa ia nga kai mi sa fa ku ia le ku malo lo winga la fa metalanga nga si la fia nga fangua le kai mi o le a o ku ai le mala mo Yesu i Samoa fai lo ia mali toa ya o uma ku au mai ai sau nga susu e karikari ilangi se au malo o winga la fa metalanga ka ngo ro kala le Kongo Samoa fa ke di sia ngoinga ka ko o aku uma mai si e ka le sia fai lo mo ka ko fa vai e fa vai i le atua Samoa o le fa vai o le kai miari a taua na tatou fetang ofi ai po tua na o la taua saina nei me uma ma fa mai le akua fa vai ai Samoa o le kai mi fo ile nga le ngausi e ka ko fia ngai nga male akua o mea uma e kakau o nga fai fa vai i o kar kungunga ma me uma yanga o onga le nga ka ko folau mai ai ole mea ua kula mai ua sau lo ka ko fa vai le ua ka ko se male akua to me o ke koe fai aku foi la ukalango alanga ai 5 years ago o le malo ua kula mai di kai mingi le fast lo afiru kasi nga ka penga ele akua e koe fa fo i Samoa ia ke ia whether you like it or not o ele ke le karikongu o le mafua anga nga koe o sofia ai mo nga luanga malanga pa ia finga nga lo fai fi au fai langia la ko folonga mangisi o fai fi au kai karisia e fau ko inga la au le maletoa adu e le fa ku se paki ia ke longa ke si le fianga e ai filo ko ngole ko uai loa fa aku ile aku mai that's the only weapon le atawa nga ka ko fai ai melea nga paua lea o le weapon nga fa nga e la auli ma le fast kako amaka mai ai ile lua fe lua sumarkasi nga o fa ku we didn't have money nga ko le kula e pa fe kupe ko ke mai me nga ko ke for fola le ai se kupe le ai ngi ko mai
le aingi ka ngaka fo i o ko kongu fa o se paki makaukia e o ese mai kula e pa fasu fiku nga ko ko fa ba ngale le aingi milionea go le aingi milionea ai nga sila fia ele akua o se ese le HRPP ele o sa mo wa se ese le HRPP maia ale mangingo ile avenga o fai fe au fai la fonga a ver fa masingonga o i le fa vai papa ka kaunga ko sila ye o ko ye HRPP pe a fai ko ki fia ka ngoi maka obsesity mai foi la o nga pawa le o penga ele isa usela auli ku lo war fe ngal parmia ele io mai kufangi maungi ka ko fai nga kupe ai mangua lo aferu kasi ngo so campaign foi le e fa e maura uri masuka la pe skala paroka ID li masuka la ngo so i me nga HRPP ai pa wa le men fa yele la aule ma le to ma ila to nga filfili la uva nga kaimi o e kau alanga pe o le alanga ayoange le vao e nga fa ko ia o ko wile ko e kasi ai ka ko e nga fa ko ia kau ke malo o ke le ka pe nga se me fa ia e nga fa ko va pa wanga le alanga pa wanga ele yo aku fa pe yo le kulo wa ko ya fe pe yo Donald Trump isko inga se ko inga sa ava ko i mal bilionge fo ile le oi de wala ko ma sa la lo fa nga ava ko Donald Trump ngai kanga e pe e makua fa pao ai lang campaign kamo oi fo le ngol Elon Musk nga Elon Musk ka biksak pa nga Elon Musk ava ko i mal bilionge le o Facebook ko kiki pilonge uma wa avaku uma pe e confirm mai pa ele avaku la au ko wa fe wa e milonge ka ku sa mo hariki ngai nga io ka ka ua ia Elon Musk ia fa vinga ka ua ia ngai milonge ai ko sa mo ele avaku la au hariki ele avaku Rodiot ele avaku amau whoever la au milonge fo la wa ia ko ngor ka ko Nadang ponge paso. Pawanga. That's it. Ele ia vakua fa pe mai ko sisina mai. Le wala ngolango ma ko e aliki le wala ngolango. No. Nga ngofo nga fai pisingi si e control. Ele ia vakua ia George Lopa. Ioi. Nga power me or fa kan ia nga yala ko ngai se lengi se kau nga yer campaign o e nga karikongu ma donate o e re karikongu fa kafa. Ai nga faia mai le fa tua ai sea le anga o yai le anga o le ku o fenga yai pe malo le kas pe malo le lua le amakanga o saule ku ai ku le anga ile fa ali se mana ke leo le ku ni papa ang fa kiri le ato ya o se pigile mo o si leo malua ai vela lo afiru kasi ya lenga sa waitu wala lu ngoro le lu dim ia fa nga pasenge su ia manga ai o le mea sa ia na o se au wala ua saule nga pa ia o le tua ia la mai le fa ku anga vai ma fe kepa i le fa ku o la auli ele ka u fo nga le tua ke sila fiali ata wo fa tunel tala le wo mana tua ila to ka ko wo ko olo le at ma wen sila la e sele sa o le alu le tua ya olo po wen le nganga a makar mele o fu ila ngai fike pa kala le arkus pa ia e fike pa ia masaro salo vai foi anga fa pe e sualo le la fa ku ku ma e fiu afia me la ku po fiu fo yai kulo po ai mai isi a wari ia nga muri ak e fiu a ka so fa ku la ko e ku mau wai le anga wa mau salilo la fa ku o la ko ma la udi ku fa kas ai o le kaimi nga feke pa ia pe ke lu ngor sam ma ngotolo wale se fa ku ai nga fai Yesu sa vali mai
Sauroa. Savali mai. Afo savali e suru ngor sam. On mi kula. Fefi. Ai fa ku Yesu o la ko vali. Ai ele o se sawari po se ai ku o Yesu. Fa mai afai la o se fe karai mai la so savali ke fie pe fo yo e. Mai. Ka ku savali mai. Ta. Kasi ale la ku ui e saori o ke. Ore vaile me ai vai o le ai ko e mo le sina ui. Nga vai ko ai au ka fa pi ka nga ru la e fa vi maka mai isi e ri au no ngai ko ngwa nga ke pa ko ai disi kai mi le vai me le fa mai disi e ri au sau ma nga ya milion sau kia i ro marka nga ka ave e fa singo ma kia i ro e o fela o ye mango wa mai mo nga fo ko mai ma ka ring sai ya u fa ka bala fo sa orele o te fai atu ala utala le ya tu ele fa peo mai maunga ia o te le o ia ele aru kere so ma fo ia le kingu lo bla no nothing personal I don't know him o le movement al fast fa ko va ia le kanga but olo o se tangata personal ese lo lo fai le kanga o se tangata fo i anga mali o se kanga when you know all of lele behind the scene yeah he's a very very relax ever kaka e makua io ai pangale paua leo le mea na lape a ona ua le tu mau le whaatua tua e kuku whakasi mala audi pauanga aua o le upomoni anga kuku mala audi o le sui pare mia lea papengire sui pare mia o ia ro foi ke wa anga le me la o me la mo nga ro le lo pot pan mi no pe par mi wa ka ke e fa pena o ma ka te pisa o lo to la audi e di se ka e lo por par mi e ka ko vai ro le par mi pe ya par mi ia pe e un ka ko vai se me ka kia par mi foi le afatem fatoi whichever may happens Peo fengo sui pan mia ifa pe mai lo laudi ia vai o reuso le la wa maka ko sia ka go fo inga lo mare afa ya fa kingi o ede si lo mare afa mai ya ai pangali le na e tangi ai le fatu male ele le alofa ile uso ya e fai la ukala le e nano ta fai atu ya ka ko ye me mama wa ka wo fu sika fa so le ma mi fu motato le ainga fast ai la ngor fa so vo te le no ta mo ma ya anga i tangata na i tatu sui o mata fali ya si o ka si ma fe ka si ma ya ka ko fast re to kafe ya la ke le fo o si ma ko ya fe ka si ma ya a men u te wa ma ya malanga yo te fe wa ya ai e o fo ya ki ha o ke moni ma wa fo i temia wa fa to lo fe ma to lo fe ro to le nga ta la wa samo so it's just 1 year now are we going to so se kai mi o ke malanga ko sam o lo le ate o sam e lo e le fionga minska o la o samo ke lo fo i ma besele o la ku i lungo nga duenga e fe so ka ia ko tole e ai faz coffee e mo me lo vingo la na e o se tangata ina tali malo o se tangata ina tawile alofa e la o karango aku isaidia o ko kele o isi o kako ai me se foi ko kele o ko le o pa ua o fe ka wi for ko pa uri sorry o le makwa ko ora le alofa
o ke vea kua di a kou o mai nge fai kou fundraising. O mea kou ke manga ngā o ai, ka vili mai o whaasala launga o mea umaa. So le a watu i Samoa. E ofu ngai ia kakia ia o ka ika ia ka ke pisi ke te fo ia o ai nei tangata fo ia le malanga tunganga le ia o kou i malanga. To le fai mai ngai ka ngakari a ka so le koe fo i mai e si kai me vili aku i si kakau ka mai anga fai a le kuku. Iyo e vili aku nga. Ia le wa a forfolanga inga fai Amerika, le nga fai i Australia, New Zealand, Hawaii. Ia po ngai pere i o e ia forfolanga inga fai i au ke puri. So swangi mai mako me ai o ku Samoa let us know. E koe fo i mea ngai kai fongo makafa ni. Masui kai fongo. E o mai no mo posa ko i runga ka ala ko ai fa ka kangi ke ni fongo. Wa koe fo. Ya ora ngani aku. Ora nga. So de e koe mo fo o ko e ko ki koe mai fo i. Awana inga loe le se nau ni upu moni. Ai o lea o te whaale o ina atua. Langona isi fo ika isi kanga anga le. Pero vat, e ufo i mali tatu whasoa li tatu a inga. O le fast. Pea isi vahenga ia pea ade. Ai li mawhaifu inga miri a wha ua makala. Ele a faina o lea e te aungangi mai ma e nau ina i tangata i fafo e faile mea mo oe ma lolofa ko faisi fa Samoa me ele a faina pe amalanga tangata na i Samoa e tele o i Samoa lai ki malanga i saufongo po ya mele fo e kwanga ki sa vai ngai ki kuwa ngai ai toi fo i mana i tangata ri te fa ale ango i ya ole na ia ole kafe ngare kafe vai lai pale ngian be ale fa pale gilia ngai ka bola pa ai dia se ka lo foi ka lo foi olo ka lo foi kwala vai lava ale kai minga ku pole mele makiri manga ko kuma oh yes le la wo tala no atunga menano factory ile uso tu lo le fionga ya olo ai ina ua tupu mai le vaenga lea ke loa oko ko ai kofo inga ro wolanga fasalala mongia Samoa le nga o lo tutulo a o Samoa I think the only minister marekanga kale e tele le fa ya isi ai e o isi kai mi uma o ke la ko fa mai ke fa ngara ko le sika valer ka mano ke mala utango alanga e uku ka vale ma ku singa se lengi ka vale me uma ya no ayo o tulanga ai ina o tupu mai lo le vaenga lea wa matua i tofo inai le tau langa fa sala lauli e tu ya me se fo ya o ke le tala no mole on behalf of le tu wa la fo ya ya mafua anga awa ulo tala no tu ina o tupu mai no fa pea le loto pe ole a o fiufia manunga se ona o se lelei ma se vale lei na fai pe ole a o tautala i le amioton ina ia uma enga ka penganga ia nga saungi ai Samoa i whainga paroka ua whaalia le amio kongua le atua ya na leona o whapelo loto ia o musu le au songi so ka mangi pingi angi ruori fai atu ale atu fa tu loya ia o latu lo fale o tala no i lo to lua o isi taimi fa mai ia i so to lua ia batu ia o e ala mai musu ngale tu ka ainga i no anga le leifo ikanga ka ia o e ai loa o mai la ngonga e ai me ele o sa o ka ya o lo ile sia so o sa vale o vili se o fe au muri ya o e ke kamiso lo ai e fai confirmation o mengi tu se o fe au ia e ina mata o pu o mai fo i manai vai o te lo te fia ai ma ave ai sa o tu lalo ma tu langa fai tionga ya isi o ya o ka o rola o
ia wala ngala fe ro wala olo uso mongi o de ke whakanga ngofo ai ke ma ia lo te fam ia fam tala le o tala se o fe au I'm seeking advice tulanga uma ia wala ngala le uma sto yo le o va am menga e de fa mangala ka ngala ngala o ka ko lo foi ia na lo vinga la tala wala ino fa yatu ia o tala no ale mo fa so ai o le upu ale fa ma fa mai e se o to ma fa le nganga asia topo salvation a fai e te iloa ma e mautinoa ia la iau suesuenga familia ma tulanga uma o mau ma mea uma lava ia ini faamaoniaga ma tulaga o lē te faasoa iai ia e faia le amiotonu a le atua ae a fai o ni mea e te fatua i lou loto ona o lou ita i se tagata ia mamao ma oe le ngā mea. Upu ngai whai mai roi au ia kia. Ia mamao ma oe. Lou whaia o ni langanga o ngi maka upu mani whaasoa. Ai e mafua mai au emotions. Ono lou mana oe. E whaakau makakao pe e koe whaa. E hurtit ka ngaka lai o meo. Le angai le iase me lilo di silafanga le atu. Ia o sauro lea. Whai ka ko briefing ka ko ialo. Ia o mau e ka ke le ka o ko ya ka ore atu wa ngi hia sei pengi mau. Ini ngi hia sei. O ka ngā ngā i le besenga malo mai ku lepa. Pa wanga me fo e kau ko e no puro i kaiminga na sa ili i ko ia sala bela le fa le circle leo o ka fifilia. Ia ai pe ia fo o so Yesu e foi aqui fo o locules ia foi locules io ia ia va no amole tulanga o le toi fa sa o oni fa unga na le sa ona o nga ia mator prokiki pe i fela fo i fa penali atawa always a young person you know it is tanga matua to lole e matua le parlemene ai olona soifua kele kausanga fa yenga ko kula ibele ti matale penga ya ma you know i tal tununga la fa por kiki ele fa wa mana tu ona me o kari ko ngar kangaka o me walu lango wa mafuai ya alela wa fa tai fo ilona lo fa ya fo isika ko inga le lua ya o tu la i mai le lua ya fa tai o le yangi fa nga fa masingonga poangi nga ma wa au fa au le tulanga e foi lo tel tununga ele tai uma le olanga fa por kiki o le foi temi e fa tanga fo ele tua ni me fa petu tupu ia e koe spend ele temi male ainga ia me se fo tulanga o ko vai ko ri pe e ka kanga mai ia te ori por verso ele te dio po to fo isunga i le sa ve mix ka le si ka friend fa walo ia o ko fo ko ni ko vai ko pe nga po me songa ka e la toa tanga tana po mai i St. Anne's i le palisi i Amato Monroe e ora ko fi po aka mi ska ya se wiki ka se le mea le o le koro ka vo fa ti o ki o te ma fo le minska nga mea ya po le pero ma fo ye ia u tau i tera mo le mo se ma ko so ka inga ia ele faina paulo vaenga o le tulanga ia po a fai o le fa o pe nei ia o se abo ia ingus ka koki e ma ko le ko e va pe vai ia fa walo se o rodi do e ke lo fai mai di lai na mafua ono wo to le tu fatas ia awanga mo mafua o ko le fa yel mesa ko promisi da kun o le ala fo ina tati to fa manatu ma to fa fangu pea to low ile fast la vaia to low le fiore te time o le ka ku i ma fa manatu o le atu nuwa ia manko le leo le ko manko le leo i kiuke ko kau ave o ki fa pe o ko pong salva ia le ko e kaua ko fa longo le leo fa kam fa se me fa inga keita la nga ruega ma le finga ngaro le ku ia ma le finga ngaro la kele le ka mo le ko
ko ke kuma le wa ku la ku le si ku ma mi le si ku yo fankai yo le mer nga so fankai ta tu marulonga ya fa te tu company lang sua te foi mai fa ulta tu fa so ne banga le fefi o fo ina sa vale fa fa Soi fu manue malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. ICR, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai noa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele I a te oe. Whakasau tai noa, matangi a mosa, I le mō pae o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, o pusa maliu teo wina, I mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mata ngofie, mo le la le lei, au le lei. Whafisau tai loa, matangi a mosa I le olu a tasi, walu o noiva, walu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma I New Zealand nei. Te mero wati lea ua sumar whara minutu te reri tu lai ono. Toto whaua ua le Plua TV. Ia ma le porkalame o le tautai ai ni vangara whima sunga lea taua. O le neta pisara na fia lima e sau ngoa I le mae a ma le matua sa I o le toi ina. Ina ua ia maua le tusi lea mai le ofisa o le miliona po o le mitangaruenga tinam tumaita. e ka wako I lau kopia Ngo langa ngai sau ngolo o loso elo. ia ngala Ia, o le tusi la lea na matua le ta oto le lei le whingalo le sunga le te tai o le tuangai. Ia, o le whaasala launga. Matanga ruenga o tina matamaitai a tina e o nuu maanga a fioanga maanga fisotai. Whaasala launga. Bala aulia mo tusi tālo sanga. Tai fono komiti fono whaavai tu malo. Ua wala aulia ai le matanga ruenga o tina matamaitai a tina e o nuu maanga fisotai. I latu uma sa tau vā I le pālota dele o le lua whelua rima. Ina ia tu ina mai a lātou tusi tālo sanga. Mo le tōwhinga o le te fono o le fono whaavai I tū malo I lalo le pulukalame o atina e o I tū malo District Development Program. A ia inga mo lātou weanga waa. E te tau ona avea matangata nuu o Samoa. Ma e te tau o se sui sa le sitala aloa ia o se sui tau vā ile palo tatele Samoa lua whelua lima. Taimi fuafuaina mo tāro sanga aso whareile fitu o Novema vaso nke ngei. Se ia whaangata I le aso sumare wha o le whaiunga tai ao. Sumare wha tarata tai ao as whareile.
e te tau ona tu ina uma mai talo sanga ni matanga runga tinam ta mai tai ati na em no umang fisota. Ina mo tolu to asara masina songi ai le isiria tu ile tu la fa tolu se furu ile afiafi o le aso faraile so mar fa novema. Mo le fam talanga po de fisiri fa mo bo le fa fisotai. Le fionga ya unasa viane to ala ile imeli ya na utu tuatulunga ya ma silau mua Cornelio ile imeli na fukutu ina tuluma ia po le telefoni watu ina tulunga sainia ele sui ofisa silio le pulenga kamala le ngama kwa ki ngai ru ko ingani iyo ma ko le var kusile wa la nga fai wa akongo mga kasi ele ia le mkanga lenga mo le fofanga le e lua la wala ia ba le fa ko kusinga sa wai e ke nga ba ai mo nga lenga le o ka kai fongo mo o 6 sa mo nga ke ba ko ya mo 6 yes tanga tanu usa mo ya lua sa e ka mo e fa sa e te tau o se sui sa le sitala lo ia skala lo ia o se sui tau va ile balota luafe lualima longo winga e ke le apalai pe afainga e kauva e pa u le luafe luakas le ai nga ka sa nga o le luafe lualima e kaua me ia kaua me nga wala ngo me nga le pa kingo mai komorkus longo winga la po ia e suyo o kumalo nga kamo e nga ba umala ko nga apalai le ile fonga nga ronga le Paula me foi le ole e te ilo rama tanga tanga va ora ka mo vui nga ba ai ka ko inga nga ngare sikala la ko ba sa le sikala ai ke lola ma ngai ya yor mele i wa tatu o se tatu ai ngor fatu tu ile tu sa mo tas ai man ye foi lo fio ngal ming skara ngolango vui sioni ai vi for na me vi for kai fo ngoi se ko ingo vui nga fa lo ya ia la foi ma ko le palai ole mkangalo ayo wa mantua pi a palai au ya ye fa ko mantua va le la kwa ya ya withdraw ki le fi palai avia mantua mena e fa ngo fien nga ruenga e fa ngo fien nga ruenga ba ala kwa ka volunteer fa pe e vai o ki le palai era ku le va ngo ya ia se va nga fi palai me pise ka mai foi si fingerenga wai mariska ka nga ku ko kas o ke le lo fa la pe kalfe nga ile palai o ngai sui ngai I fala kan mele I wai le ele infinga o pa lo ka asa le skala ia ia te e ke le fisiti ye ta ku o me ka ka mo ngore le e mana yo le wata ma vele mana yo le wata va tu elunga e to me pa a tonu e yeso na vai ngai te tau wai ia fa pe wala nga nga wa ka fa le nga ngal le skala pe ale nga va le mere nga le o paroka ya ai mana ye fa fa long visiti ia e ka fa mo ngore mo sui nga o fa nga paroka le sa run ne ka me le election ia o mela nga le nga mo kwale fifi o visiti la le fo ke fa ko I awalu te vai tole mai fa la wa tele lo no winga e afia umai mai tu malo fast ia la to longo winga o ala kai fongo le o ile fai pule le ia fast e ke ko apala ia even though te lo la malanga o la ko finga maro fast le ai ngia mangi ngora isi tanga tai le fai mai na o pe na o suira HPP ai le o ise me fa pe nga so kusi ni ai ele o ise va nga o sauri tusi fa pe na o suira HPP o ku malo I tu malo no winga e o ile fai pule po le mingiska po le le o tu la mai le taimi le nei I lano le fast el fai pule e kawanga ko apala ai ia ke ula ia fa la o fai pule se sui ia ke wa ku fa la ia la ko ele I mang malo ta sile na ta mana ia no tupu ya tatou e sa ole ia to me it's a really fair thing to do wai pe al melena ta langa lenka sa mala ingar ku langa lea o kele o au alongi mau ko kong ia je ula ia mana ia foi le na va nga na le fa ta o to ma le to ta to por kala mi ia fa ma ia o to fina ngaro ta to o mingiska ma ka ko fenga mano ia to te sel fiol ta to por kala me va tu sa wale tu langa ia o fa to fala inga nga ka o ko ia o ko
e ke le aku pa ke ki le lo ke fai pule ko kon pa be fie pa le ko ke 1. Wa ku pilio ka kala ele la nga pa ke ki ko ke o lo ke ka usanga ko ma fa so nga pa ke ki ai ko mai le ka mai 2 milio ga ele ko ba lo mo fo fa va ia ba nga nga lo ka fo mo ola ko ia ba ko mo wa mai mo fo ka me che me nei le fai puli e ke ya le fa si fa mai o le tele ia o vaenga fu ngai lai mo mia ia me sala la to mingiska man tu ala o le sia ia inga le lenga mai il taimi o fa lawi loa o kai kai fongo fo ia must available o officer ke ro kaimi ia mana tu ala le to tele ila to ia mingiska must available lo officer mingiska la la foga ri karo ro si ku sia sa ko yo ia na vai la mana ia ro vaenga le wa fer ka faso ia tia o se fainga le leile o fa il tu langa le ai o le polenga o kulepa ngar kasi ale suire ngala ka mo fa kasi ku pola ngar kasi no go hui le gala fe ko iga o gale la para i lo le ga para i maga ia e fa ka go bo anga no ngale mai vai la mana i te ro ta wo yo ta fa mai te li a to wo ni ma ta ia te wa ia o te lo la fu e fa sila mai ia le ko ke le o mingiska ai me se wai ai si nu mai si fo ia tu malo la e ngai sui fo el fasta kai ko ro kai ko kamalanga le makarango ko ai si ai tu malo ia la e fo ile le ngar kasiar fast ngar wai ala fo ia manguia ia le apala i pe oi ya apala awole le aluinga yo le tala le mate fa soat o lo vale le malo uso le sa por ko finge le sa sa to va fa ta si la lo fu al fast awole manuia ya ele o senga me le kongiro ku ro ia nga ia e kango ia ya ai focus o yo kofi fa mingiska ma kofi fa mingiska ngolango fa pole ia como komiki wa ke le komiki a fiela ko okay akala wala pela le kumalo o se wo limon sa ia ele ise singa la kamo nga ia pa penga foi la ia ara nga ir ka kanga kamo oi foi le limongi sa ile tangata na la tamo ia misa se so fo nga fa le tatu e tangata na la tamo ia a fera o e swafa se fai lo me se si tatu lunga tatu program e tangata na tau vama e tata sa tau vama ma le to fa la le pule I think or kaka kongwanga apalai e mo ka falo fu se mele apalai fa peranga na waru fa fos o foi la le dino la kingu ele fa pe ko kasi nga le apalai la ele e ki apalai fo ka a so mo le fa ka ia o ia firme ia ko kele en kam pe ko fa ela ko io ia ele como apalai de sa fa pico a kula ko hoi ngai si esa ka bo apalai ia mana tua la na mele el vanga le sa fa pito le na ye pef ia ma sto ino oi fo yo fiola ia na ma va yo tanga te so fa ya ma sa malo Luis, that's the name. Oh, yeah, okay. Le na tonwa o tanga tana paloa. Thank you fa tai le mai lunga tata tonwa le ta lo fatu to far vai malai fa tai to far vai malai pole to sivi ia ma ko vola sok pai ke la le ko lua panga palai tanga ta tonwa la le apalai paloa apalai io wa fa pele la pa kai le o li mongi a kule pele apalai ia apalai ya o e paloa apalai ma to fo ia sa tu pai te loai o se avanoa le leifo i lea o le a whaaloalo le ia i le matou. Ia wanga mako kama o kele mako mingiskana o iei. O matou mingiskana o lango o kupe. Ia seta tavu i tafu. Ia o le a pisi fo ilanga ia wa sisira fo ila e tele portfolios la iei. Ia e mana ia fo ila a vifo ia a seta to sivi. E na te taita ia le poloketi. Wa ele maanga ia.
o ka manga ya ala kuru official mingiska i pia la sa fa i mai ya sia ka o ka sa official fong fa vai la sa fa ya ko la makbua io e ngo fo ia o mo fo ele se me e sa i fo me fa kwa so ngi ko ka la le por ba ko inga o ke mo ka mai awa ko ke o ko se me kasi ko fo ka ki ki mo me ali ngore ko fenga yo kala kule me la ko fo mai ya la kule me la ko mai ai ko ke kavanga o mamai ya me mo mia that's a really good for le faso mo a me sa tato ainga fast mai la to ya sa to tele ni tanga to mai tu mai ele fa ngo fi sa tongi ma uma sa tau sa vali uma sa ta mi milo sa tele ye upu matala ya fa alu la ko kai mi e kasi umalo to fa mo mo ngai paua ona e na le tasil kanga kai e manguia de palo ya o fale alu polis ya kasina no fale alu po mana to be fale alu po sa te fono ia sa te fono ia le tasio sui le sa ali ile sa to halu tau il palot pe yo sa tonu fo sa te fono pe ia ai mana ia foi la o mo leva no si chui to mai ta ia tu percebe ia awala me foi ngara ko para uma ia a kasfule que es fa por ko ingare fo me la lo su ia le foi ngi le fas calcular ku silema ma fonga ngi male makulanga e foi nga pala ka ia wa ko wa ia la fa ku ku ila nga kangi fa pe fo le Rongo nga kwa le maua o se vo po rongo nga o moi foi e la ki pa vo nge cha pipi se kolwe Kusa kero me la ku ai si de longa fai lo le fai ngolo le ko inga ya su Mr. Sua ya se me fa ko ya su wa pe man ya le so fa na wa so se me ya so se me su ole me di mai ni si fa pe aina fa longo por kala mea si vai nga le fai le matou case ma ye se la fa manuia foi le ia ile suite ta friend ya la wo fo fa pe me ole umalanga mai ni si lai ia ma fa ko lak ma ye e tu langa ole io o ta pe na ngol tang le pa bi me fa ska ko puki io ai ke ro la oi si mo ko video wa ya ro ngumela ya video io mai tatou talanoa ma fa ta pena le tatou su ka kapsu so nge fengola su na e se ko ki ho ya va tu foi la nga e ko ya nga le mai se ka le ilungo le ya na ilunga fo yo le ya na vai foi la o le o mai FP ai tatou ye sen mai le tam it's good la faina na tulanga fa tai fo ya ila tou le e so tai mai ya ma fa longo ya ile good luck mara tu vai fo yo o nei e su o nei mea o na po ya ke fielo po le ale vai ngole o le actually su e ka o e boro ga su ba ka no Pepsi oi e wa kasi ngai ku malo e apalai e ko koru ya kanga kai apalai fong fa vai ga wa ka wa apalai a wa tasila le itu malo matua te ele ka ka un ko kai fong o ia fong ko il fong fa vai le te taulanga le nga ye lape o le lako nga lape lang kai inga le lako su wa fe ho le nga ya wa pe ma ka se ngam ka o polang su o le o ka po kala mai le men ya ka mayo le ka fa kala fa se ya la yo so e de fia amayo le ai ka ko evidence ka kala ngwa le ngamia e te musu mate fa ya tu a auto reportina na o mai sa mo telefo o tipi mena na file fa mtelanga le tamai na so na ye le officer sa fa alu fa tawi no fa la fa sa ya la le fia fu ngamia o me anko o mai ya ba ka fio la ke mi ka ku me ko pio nga su ya ka wa ya wala nga e mo fa nga su a mai le fa nga le la nga loia se mai pe para nga su e ka mo le fer ka po kala ta mai lola ia ai man tu e se mai loa
ta olola ia le ave se stop order awa ia rio e le taulana fo i sau faitato me ngo fo i fa ka ko me sau fa uma me ia sau ma nga ia nga tau taf so ta i tatu loia e taulana fa se tulanga le tau finga ia e tauna na fa se tau finga fo ile ngo folo ngai fakarikari ele su mangi me e wala su ka ko yo sa wa fa fonga sa nga vui le nga fa ile su le nga fa i oskari e mana tu ni mata upu fa ini o maka upu koro elengi maka upu priority fo ile le ngora ka e wale o le silvo e o fa ngora silvo ya ka ko e pe so ala upu le fonga fa ngu fa ile me tribunal ia nga vidi mai lona ia nga vidi mai lona ia mai ka ko fai ka karkar nga ole ale me wa le fifier ko inga le ya e di mo e mo fai nga mo so ngai ia a yengi me ngi mau fa mau ngi ya fa mai lona e so le se fa ko se ai lo ko inga fa ko ma me fa pengi e highlighted ka ko kalama ma highlighted ka ka le afia ai le fo ile sau i te le exposure e exposure tu ai mai wa o te tatalo la pe a faisa o le sau le maka upulen ka fa ya ku sfuru afe le nga ave fa le nga kala fa so kula fo sfuru mo ku pofe ma alongi e su e nga le se alongi ma ngai ai sau ka ko karkarango ai ngale a sau mo me sau ye nei e ma nei a vai foi su ko fuma ka wan kara ka ko lunch foi le ai wa ki ren kinga o ye popole nga me o ye aru foi o lu ka ungi ma kala nga fai o ta ungi ma tala na fai ma me ai o fisiri la e pepelo e se ma kala nga fai o ka ko kala nga fai usa mo ai se va enga e tau ona fisilingi ai se sikuila e paisa mo walo ke va kwai fakala ngo solo mai ai le o le magic question e sa ka un fisili ai ya kuila e pasesio o la va nga ye fasala la ale HPP o le aso ulangonga i lau kula fongo nga e suia o nga o lo wika ya malele king fai pop ale o ko ya fia i masivanga le sa ka un fisili nga ia a me se la o le wo ki fa pele ia e kule pa fa a kula fo ko ala kule pa le o ki ai na fa tu vai ele tele to tala no matom a le ka ka ngo fa la we keli mana tua mai fo ile ke sa tiu mal o ki o malu le set mai le presence o meia ia ma king fai popo fo ai si la fo yo ma me uma ia ko so king fai popo ki o malu sau ia tamore ele meia lenga afia uma mai i saunga a leo ai ko fo ia ngo ko so e o mo wanga le fai ungor ke so ki o malu ore ma fu anga ia ti o malu ngale lava ia ngale lava ia me o fa momonga mangua mai oi ko msinga keminga olongo oro karango ko ile ke singa bo uma ore ma fu anga nga sa mo nga le nga sa ba nga uma ko ngil pa se sora lo ioi onga ualape ka penganga a leo la ole me nga mai ele ilava kele ia video o me fo ie fa maungi ai kala le anga ki o malu nga fai anga il fai nga malo wala ngor sunga le sa ave elewa ave mingiska o so fo malo inga ke mingi mana tu mai foi la e ole foi la uta otola uia ai ko ke si la fia le fo wa uta oto ya o mafana fana malo u fa atu tuanga mar fa tutu le anga I have prepared le ato prepared everything le wo utala no atua I'm preparing everything o moli mau o mea uma even to le mele lo ke manga o mai DNA le atawa yes awa ko ke popoli ale te faya let's do it ale o fle o faya tule il va ngale o mono so tai leo yeah
ma wala va sa ora kalanga fi ngo fa ko uma ngi so tai uma so tai mai ya leo to ta pena le ya va nga mo va ya so fo na o ya mala utala noanga na ya uta pena nga to the point where yes I'm all good finally DNA test magai yeah alo falo ngai lau ka sanga ya le loia le ngari ile mo se fa ka fo nge o medical crimes mo citing ko fiki ma mo ai ngi la mai ko mau ya le foi fa ka ni pe kari fa psingo ga me pele ai ele se erengi buinga mai o ka vai ki la buinga fe ke ya ka vai ele wala va fa masingo mai ale tunu uname sorry o ka ma ele so nga fa pe ngangi kala mangi mea mangi la yo ya ai na ona vatu fa pena ai ta oto matua yo wai e ilo tali tununga ma popole ngo me nei le atawa e sao loi fa fo lo ule and I say this with much respect ben over la ngo ule ki nga ya ke ulai a sao loi fa fo waka ko vai ro le or kulanga fu ile le lo po fe ku ringale ulangia fam singonga ona matua tato vai lo le tu ringar pusima le sumo ulangia mkanga renga leo ulangia mkanga renga ko fam singonga ulangia le system yes ai pe no fa yatu a fa olo ua vanoa le wa mai le tu olo ulau wa mai le tu ai fa lo ia o ko wanga ko ke fai mai e a mama o ke la ku ja mo ia ngala pe a fai mo ina talo na tu te fio esi matulanga pena ia fa ia na wa na no fo sa mo ka ko fa ma o me fo nga ia manga me o se fa pe ku lo se tu lo wa o se tangata no fa siotia la pe o se be fo ile ala yana e ai ole ar tu langa o ia o ia bo o tapena le ai o tu langa na o le mata upule ai onga ore waka fa soa mo wa ia tu tangata o le fai mai pe ya na u fa manuia mai isi vaenga na ile malanga mai a fonto ya so si ko inga ye wala nga e fo nga yo nga lo e ngei ma fa ya sa ka ma mai fo inga o le catch la ko nga me nga asiaka o manga pan o ma fa sa kapu vanga le o ko fese ka le se me ke afia ya o sa la fon ko ale fa ya ka ke lo pole sa fon ko they're inciting o fam kalanga le ya fon ko fa mongia mai malanga le sa o fa le su i fa afia ele se vai nga ole fa kapu le nga fa a foi lu te fa tu ya a fa foi o to le a me so na so tai mai ia mo mana vatula o talo sanga o to mai se vai nga la nga o ia inga iole o peio o ia inga na ele te tau na to e fai mai se tala po o le fa o so se tala po o le fa ma ite o se tala e a fia ai pe to e mimilo mai ina ia io ya a fa pela le esko ke sa mo mai na inisi e fa pe mai e fa manui e fo ia ma ko la ko me kangi mangi me a yo na ia le loto fa to te e me o pe o zer fa sino mai le te tau na su e bongo e musu e ska i le kapo mo ngava e wa ili si vai ngole tala na no vai o e ili si vai ngole tala na no vai tunga o mai le tala mo na fifa pe mai pe yang kula ia ka maro ma kali fa singo ai fa sa fa ila roa kau directly ka maro o fia lo yo ka maro e ya nga ka va nga sora mo fa singo e wala kule langaro ia se me fi ngaro ia ya tatou tali po le ale vai ngona tu langa ya ai e fa wa nga le leima tu langa o le tatou por kala me tau na yai longo pueli ina fo yo lo topa ya malo to ma ya awala ya sia tatou wa por kala me update
tele whamasinonga. Pea lono vai tole solusu ma le lua le case foi le to on ali om. Ia la solulua. Ai pika solufu lua. Le te va vai to ile to mai ile to e pea na le la wili unga. Ina le la wili unga. Kasi na vai ngata o le tatou te look forward o mai ai. Po ole ale tu patatua. Ia ole mai fo isa filo inga le fionga le palmia o ni sila se tatou tu male ai alla filo inga. Ia lo no winga la fo isa moa le palmia o se tatou tu isa moa. Ona semale o se aso ia na malanga fo e kersi visit fo ia le sa we fa. E alwa ia ilo ma matulanga fa pena. Feo lo ngai fa singo ia ka ke kilo ke ia o le mele ka ia ile e foi ngele i pipi mo i fale ali li ngomerkas ia o la foi case la solua la solua ia le fa kali foi le case foi le posingi ma tei ia o maria foi mo maria foi mo tito ia o foi o mangele ma sa mau o ke po fa o pe wale ngo mangau ia sa mau fa o pe le ia le case nga so ia nga case ia mar case kele la nga or ko ngo le se dingo la mio ko ke le nga me ia e ka ke kilo ke e foka nge kulkuli lo e ka ko po kala ia me soila ko mai sa mo mai la ko li pokia mai ia le na tonua o le au tato i le fasi fonga fo i o le programi all informations le vatu lunga na o ma fo no tanga vatu ona sa fele ma tala ma sunga le ato we tata un faya ina ia vanoa o ani information se mo mai i tulanga pe fega ruega o ia ia ona matango file pasi atu mo auto e asia ngia ilanga o mio pe mo wasi so soni o le agency le o to tele tangata wala to meli mai ele o nanga lea o le loto tau agency immigrations o sa mo yai na wa vatule numera ma le email ia faftai wa o le wata fa ya fuatu wa ile le foile le fasi silanga mosia o nanga ona wa bo le masino le tele o ila to o au ngani mai i tua tatou talanoanga i messengers ia matalosanga mai ni tatou pepe whaingaruenga pe ana mawhai atu e matele polo misi a kuang pepe whaingaruenga ai nga paule polo misi o le kau sa ili sa ili o na ia vanoa whaapea ia o na tua lea tau te tio sa o ai o tau nao ia na wa vatu se tasi le na se i na inisia sa so tai mai la lo i South Island inga ruenga fo i fa kongalake ma ngaro fa vai taimi i fa le tele fa bole mole pe ma fai on na fa ma oti uma mai le point of contact matulang wa ia se o to na to te sau no mai e siata o in mo kampangi fa fasimangu o in mo kampangi ia anala le no fa ya tulo fa mole se ia mai se contact details matulang ia le la tau fa tali atu o le ai tau sa ili ia wai foi ni singa ruenga o kilani po fe lava o fa fonga mai se si e ma fainga fai e lau ngā ruenga se pepa fai ngā ruenga you know meli me yama ua will love to help you ngai kako kangaka ai mo tau ia sa tau fai tusi mai ia so ta isa o ale o numero le to fo mi sa fa mo mo so ta isa o ale o le tatu numero na le masi vaenga le fa marulu to si agency le ia ono wa to atolu to fa tanga ta referring mai o to fa pesa ma wai ngi so so nginga mo la ko ia na ala wa vatu fa publica ku rumo wanga fa public page e lungo por kala me ia tango lo e vili ma i email o a umani tu patatua pe yengi fi mana tu mai awone o to fa itanga talanga sa ma fa ya ko le ka ko ngia pe fa ngaruenga ni fi ai me ta o labor fee administration agency fee o a umana va nga le like o me na nga se common sense ya ta to o me na ta wana ai o te mi foi nei ia o fiare me te sira fia e worth faila ngofo mau mai sa ale to o iska kari aka o kule afe lua afe pe o le lalo langi la pau
ai fuala oe la vatula le pe ko wa fe pe fa fe po le lava ai fuala ile manguia mai sau ese ki sengi mai ngofo mau manguia lau fangau ala fangau fa akau o fare moku fai au pisingisi e la vala nga me nga fatoi fo fatore te lei ole vision et don't sila ye ta do ye na i me ne ya o si so le ka kai me di me go mai e mo ke vidia ko iskampangi o ko ngi la kofi to fa pe ya ole me ale tau te nau ai mau mar fifi le muni me okay le to isi vai ngole o mai asia ka ya maka po ni ave yukta lo tato wa na le to fa mana tu ya o tato fa dinga masani le foi mo tato na isini au Italia le tato wa a fia por tato wa posiva a fia na tato we vai hai la tato food truck se open mai le tai au por hivanga se fulu le tai au na St Mary's alla se tau mutanga ila ko si mai la yoka i seafood e mawai tu for muta o tau si la mai la ka mala ia le mawai na tau ma fa ese o le yoka o le vai salo ia ke pua ia ma seafood poio vai ta tau i le no fai ai se farai o fai ele ia le na ma le tele o tau mutanga ia mo futa to merchandise alo lua na te nau mo ele na no o foto sa mo to mo wai fo ye wala ngai tau na o isi talo te tele to la o se ki le lo o fuka po ka ki le go ya fa mai ai marita to proclame le vanga la fiafi yo fa te tele ya sa mo lo mai monga mara tapo inga po fe fo ile te mata mioma e sila mai ai le dei vanga la fiafi le atunu fo i mare dei tai mo po va vea fa te tele tato feilo ila so tayao aso tofi ya faiva masando te te ya ese tamale atawa ma fato fatu so i fomi manu